Maleifua mai Samoa, Maleifua ngalelei au Setalia, tai au manuia New Zealand male malo tele o Amerika manisi tafa o le lalolangi, o mafuta mai ai le mamalo Samoa, tai au manino le tai au tato le tai au matango fie, o le asotofi, o aperila ono lua afe lua tolu, ua whaopopo e le atua, le whaitaua o wha i o aso le soifua, o le mamalo le atunu, i le susunga i au ona tatofia le atua, mana i o lātou whaletua i so se whata tāpuai. Ia e mei so tupu mai o le atunu i tamā, matina mātua le au sina sina, se iau o lava i alo ma whanau. Whafo i le vi inga i le atua, ona ona na pule wha soifua, e ala i le soifua maua, ma le langi e mamai le nei tai au mātango fie. Whawhiloa i atua i sunga i au ona tofia le atua i so se whata tāpuai, ma lo le soifua maua. Ia mese le sunga le whawhia ngainga mo Samoa vi inga o le atua. Lau se sunga Reven e sau a sora Vienna le ana ma le whalitua ia upulasi. Ia whawhitai fo i le whaitatalo. Tai le tapua i mai mo le Paul Kalame mo Samoa vi inga o le atua. I le atai au ma le atai au manganuia ngaluenga. Nei aso i lau se sunga ma le whalitua. Sunga le toa ina le taitai o le ekalesia me totisi Samoa so whatasi. Revenzione tauleota. Basta visita felava i amosa malfaritua ia vai tamasoali i. Basta solinga solofa malfaritua ia whaavai.
Sunga le toe ina le ekalesia la mo sato e fuataina. Reverend Tele Tausanga ma le faletua ia matau aina. Sunga le whawhiangainga malolo, manu malo le Uniting Church. Reverend Whaumomo Poleka ma le faletua ia natia vai oa Poleka. Sunga le toe ina pasta matai a mika matai a ma le faletua ia Victoria. Pasta tauloni ma le faletua ia Alieta. Pasta ainu umuri anga avi isava inaya ma le faletua ia Saipeti. Pasta Sangale Tula Epa ma le faletua ia Fai Upu. Pasta Faatili Siamoa. Matulino Siamoa ma le faletua. Pasta ia Feta Sekani ma le faletua ia Susana. Reverend Awatama Tafai Ono ma le faletua ia Katanari. Mori Faaftaitele ia Tausunga ma na ia Tau Faltua. Ia ole manatua el Porkalame el Mount Samoa vi inga ia Tau Tano ma Tau Tapua inga i le aso ma le aso whamanuia le atua. Pa io a inga matama le usonga pule mtu mua i tu au ma la taua inga i tai ma le va au fonti. Sua ma le vai whanua fofoma ai tu langi sa ole masare au mua ma le lau niuna sa e lua. Le a fio whaatui to o whale ula la au na mtasi. Ma upu ia te ole motsa talofa lava. Maleifua mai le a fionga le a mamanu sa tātou malofa a peripelo Samoa. Na na fionga tui ma le li whano wa le toa so a lau vile lua ma le masiofo. Pea fo ile a fionga le taita isili. Le a fionga le taita isili. Le taita i o le vaenga wha upwhai e puipuia ia taua tangata Samoa. Lau sisunga tui la epa au e lua fatia lofa na yoti ai ono. Dokta sa ilele ma li ele ngaoi. Ma le faletua ma le nofo alo ia me se foi o tupu mai e o le vaenga wha upwhai. Puipuia ia taua tangata Samoa. Fionga professor Dr. Afualo luanga lau fale tau loa wu. Manu wu tsalele ma le faletua. Ma se o tupu mai e o le tau tua Samoa. Tuila epa fai ai ma le faletua ia maunga mu. Good morning. Pea fo ise umanu matamua faalia ma le tausi ia Jacinta. Lofi pole patu ma le tausi ia Vienna. Mitty Edwards. Pea fo i ailini tipa ropeti tina matua ia Telesia. Sekolatika, good morning Telesia. Tai lava le tapua i mai, tai fo i tatalo mo le Porkalame Mount Samoa vi ingo le atua, te oltina matua. Le matapula se umalo fereti funga, aso vali faalama au ma le nofua alo. Tina ia Selina, Aling na here, good morning. Elisabetta Marcelin, pia fo i Maria Akiau, vui niko la uofo. Ma le faletua ia Molly, good morning Molly. Felice tautolo ma le faletua ma le nofua alo. Fionga ia lau fili a rona whaingafa ma le faletua ma le nofua alo. Whamanuia le atua i ngā luenga. Whamanuia fo i le atua i business. Paula Banks, Julia Morley. Fionga ia le malu ma le faletua ia whafangu le ala misa good morning. Ngā fopula sa lua tele moas ma le tausi ia Susana. Ma asili i fiti i furisia inu e tele ili whaasotau. Ma le faletua ia matau good morning. Fatia lofa povi, fatia lofa. Ma le faletua ia se iuli fale ula, fatia lofa. Li lofa tua manu, ma le faletua ia Baby Freton, good morning baby. To alima pope, ma le faletua ia fai ainoa pope morning noa. Papaoli i Paulo Ioane, ma ake nese. Na nai fau muina le ana le tupu fia. Ia ma le matiofo ia monanu, good morning. Sai pele kome, ma le faletua ia anofale. Papaoli i tamama tua ia papali i tele mo angu tuti apuna olo tango ma le a ingali i good morning papali i tele. Pea fo i le tamama tua ia tapua i le fau ma le tausi ia Pepa, morning Pepa. Fale tangoa i Farani Swan ma le tausi ia Feao Taito. Tamama tua ia whaanaea upo le vavawa i ma wha amalu good morning. Pupui fatu e lia tau ili ma Filipina. Tu au Pepa Yosefa Setema Makoleti. Talainga ya moe maalota ni elutito malua timu. Sione haitang ma Eloisa Samoa. Tau e tia tafua sua ma roini. Faaftai tele lava roini mo tusi mai. Faaftai fo i mo fa manuyanga ma lapta inga tele. Manuia aile au unanga Mount Samoa vi ingo le atua manuia ne yasa. Tama ya mata utia sa ngala apelu siaso. Ma le faletua ia Celestina, good morning. Stevie Upati, fitalainga ia mati malanga o ma. Tupa i o le vaililingi mau moa nanu ma le tausi ia Marina, good morning. Fionga ia tangaloa ta sesa matai a ma le faletua.
Falana ipupupani pasa whaapoi ma le whaletua. Tau whinga fui maono ma le whaletua ia Diane. Good morning Diane. Mai tovi Filemoni ma le whaletua. Ia ma le mafutanga tinana haiti o le porkalame le maot Samoa vi ingo le tua. Tio sa whaatonu ni umata to aluas fulmaltas. Atalina patiole stawa good morning. Heni au tanga vaia mau salafa. Manuia ne yaso mau. To a mātai o pia foi ona sa e tu whanatu. Eti maulalo. Ia lofa tele atu mo oi eti. Solomona. Sunga ia peni ma ia aneta motunu. Pia foi veni kuva ma le whaletua ia Anita Siliva. Le wii ma le whaletua ia Peta Salua. Good morning Peta. Le tamamatua ia se Yulia li ilangolango fina umoni. Mose ma Maria ulai. Fono imoana langa aia pele sauma good morning. Tris le musu mauru le leile ota ma le ainga. Pea fo Emanueli ia sofa. Tau vau Rivo. Pitone. Tau vau Esekia. La unu na le vau tele wepi ma le tausi ia sita. Me se fo ili fitalenga ia ta atitimoki siota. Na fionga ia tui fasina broken tau vau hido. Ia maa lo lava le onsa ila u fionga. Olo manu usini ma le whaletua Livingstone awelua good morning. Pi wiva tuana Maria play clock. Tina matua ia silulu e lia ta lofa silulu. Fai ngafa miskei eneliko ma le whaletua ia ana vau saa. Lofi posi a moa pe ilua ma le tausi a Rosita. Na mulau ulu tiu malu e sera ma le liu fau ma le tausi. Ma le whaletua. Pea fo i toi sulusulu ngau ngā tau mati. Ma le whaletua ia whaaumu elive. Misala au ma le whaletua ia Situila. Good morning Situila. Tawa amitua na i fesili malisi. Lusi pa utalo se walunga ma maliu mai. Tupa i whaasalafa ma le tausi ma le aingali i good morning. E se tata mala matafoe Ramota Hilton. Fionga ia lolo matauama ma le whaletua ia ngafa se fulu pauli. Ia malo le malanga manuia i le lato i le ea ma le lato i le ala lo fionga. Ia masio whaletua ia me sili wa toi taliu manuia mai. I whanua le whainga malanga i lo maises. Ia le li. Talitone vitale. Talione vitale ma le whaletua ia Carolina. Good morning. Ross tuile tufunga pia fo i whaumuina po wesi tangi lima. Ma le whaletua ia Tania. Sina ole vaiana uli tawai. Lifa loa afa mai se fetalenga ia le musu ngā uta brown ma le tausi ia Tina. Talenga ia unungia vai luanga se upule good morning. Mai se tapua inga le kalesia Katoriko Samoa Ruti Hill. Talenga le whalefitu lio voli tufunga ma le tausi ia Natia. Liu ngatale tau whale tau langi Ropeti Stewart tole afoa. Ma le tausi ia Lominga ma le nofua alo. Ia ke le ilopo ngā feo. O whalitan maa lo fiti lea. Le ia pia to fai a liu ngatale to fai tau langi ma le tausi ma le ai ngale. Ia tarsia e lo ole. Faltan malo fo ile le na pa u ia lo keki. Manuel to fai nga malo longa le ista, ta faonga le ista, le seta. Ia wa misia tu lava o to fa manuia tele le atua tato vala mana ai. Le talenga ia ono fia na uma mana ia ma le fionga ia sula Daisy ma le no falo. Ia manuia le ne yaso. Tato fatalo fa pitoa tato malo fa alongia. Sa mau le atinga ngai ono sori tamali itimani sa mau le tausi ma le ai ngali ia whamanuia tele le atua le ne yaso ma le whaasau niuni atu foi mo le whamanatuina o le maliu puapua ngā o Yesu Keriso le tātou alii ma le tātou whaola lea ua tātou sa o loto ai ne lalangi pa anga uman maot sa movi ingo le atua o mafuta mai wale o ta ua fo yo tau suafa o le nganga whaaloalo i le maota ia e whaafeiloa i le tōlou Maleifua mai nei tai au mātango fie tai fo i fie e vea nei pokalame ma wata whaasolo ia whamanuia le nei aso i ona tiute ma ngā luenga whai lunga le mātou au tustusi ia whaafitai tustusi mai tai fo i le whamanuia mai ma tō wofo alofa mai ma tapua i mai mo le tatou pokalame nei. Singa lau le ota ia le mua mai ala na whaata alofa whaafitai tele singa lau.
Arieta sa fiu whaftai. Ken Palmer, good morning, i le lua va se lua. Laua fionga tole a fua ma le tausala ia NU whaapea whaile sunga ia Mike. Ma le mamadu le HRPP, Blue Heart, lango ina le HRPP whaftai. Arieta sa fiu whaftai whaafeiloa i mai. Whaletua ia Sina Lay Burton whaftai tele. Whaafeiloa i mai nei tai au, mai kalai stete New Zealand. Fiti sai whaloi se iuli. Tai au manuia i laua fionga tole a fua. Pea laua fionga tausala ai NU ai mai se Mike. Manuia le pokalame o nei tai au fo, God bless. Io alo faanga mai se tapo inga. Lango ina HRPP e ala Blue Heart. Whaaftai tele lava fiti. Manuia fo ilo waso. Angela Masoe tai au manuia i lua fionga tole a fua ai NU ma Mike. Manuia le pokalame nei tai au God bless. Mafuta mai i melepone whaaftai. Buffalo Boy, good morning. Ma lor so i fua manuia ma le lange mama i lau sunga ai NU. Pea le fionga i tapau whaasina to le fua. Na ne fo i le sunga i amai ta lofa lava. Ma futa atu i haua i nei. Manuia le whaafoina le pokalame. Manuia fo i lo waso poe. O turi Vasili Tom ai ono ma lor so i fua manuia i lau fionga i tapau whaasina. Whapele sunga ia NU, mai se le ali insinia ia mai, manuia le pokalame o nei aso, whaftai telen ma futa mai, manuia fo ilo aso, Venise, Arieta, ta mapua whaaita, so i fua manuia i laua fionga, to le fua NU, whapean, maoto vi ingo le atua, God bless, ia ma le laino Blue Heart, lango ina papastui, ma le HRPP, te osa whaatonu ni umata, good morning, dear beautiful NU, fionga ia tole a fua Blue Heart, lango ina le HRPP, whaaftai te oe le tinala i titi. Timu awa atito, o le laina o Blue Heart, ta alofa and good morning, beautiful tausala, tole a fua mamai, tole a fua oso atanoa, manuia tele pokalame, nei tai au fo, happy Easter, Mount Samoa, vi ingo le atua family, yeah, mai a timu awa atito, whaaftai mo whaamanianga le seta, ia mes fo i lango ina le HRPP. Le tafili ma roso i fua manuia le nei tai au fo. La wafionga tole a fua whaapea tausala ai NU. Sunga ia Mike. Blue Heart. Mes o le tapua inga lango le HRPP whaaftai tele. O whaanaea tia tisa valinga ma lo lava le tautua mo Samoa. Lua fionga manuia tele po kalame nei aso. Manuia fo ilo waso. Whaanaea tia. Pea fo i le fionga ia le au pepe Howard Walker lo mafuta mai. So i fua manuia i lua fionga. Whapena fo in so i fua manuia i laua fionga. Le au pepe ma le falitua ma le ainga lii. Manuia fo i le atua i pisinisi. Manuia le atua le seta. Elisabeta ina ma le ngaoi. Whaaftai mafuta mai. Felice Ioane ta alofa lava i le nei aso lau fionga le tapau whaasina. To le foa lau sunga le tausala na maota NU. Le insinia al pokalame ia Mike, manuia al pokalame le nei aso fo Blue Heart, se lau pasene le lima matua i lunga, se lau pasene le lango ina o le HRPP, a toa fo i male se lau pasene o le alofa o le atua, mo le fetalainga, ia papa li i Paulo Ioane, male tausi male ainga, li ivi ia le li, Filipina tiso, fatalo fatu i lau fionga NU, matole a fua whaapea Mike, mai se le afionga le atanoa whamanuia le atua il pokalame o nei aso Blue Heart lango le HRPP to e ina Samoa ta alofa maota vi inga o le atua morning a inu uma to le afoa ma alole ono sai whaatalo fatu ia atanoa ma Mike ma le pa ia mawalunga o se tata watunu u whaaftai manuia fo ilo waso. Se koe kau kukua i lalo mea wakele mai ko mengi. VT Smith, morning. Manuia fo ilo waso VT Smith. Whaftai lava. Elisabeta ina malielenga oi so i fua lau leng nei tai au fo. Maoto vi inga God bless. Pena fo i manuia lo waso. Ia ole. Faletua ia ngafo se fulu le fo mafuta mai. Good morning sis.
ilinga noa ma le afionga ia to le foa ma le maota o vi ingo le atua manuia le pokalame Blue Heart whaftai mo alo faanga Blue Heart langolangoina papa stui ma le HRPP whaftai pea foi Trish le musu mo au le leota morning manuia le pokalame manuia foi lo waso uso whaalua keaula whaftai mafuta mai tina matua ia seu malofe retifunga ta lofa ma o Samoa vi ingo le atua whatai lofa atu le fionga ile i suafa man malo Yesu Keriso nei tai au fou mai le atua ia vi ia le atua ilo na lofa malo na anga lele ia la fai mai fo i whanunga lele o le nei tai au maatanga o fie ia sanga vi ia pea o ia i mea uma ua ia whaia mo tātou a ia manuia tele tātou po kalame nei tai au God bless alo fatele atu o le tapua inga mese le langolango ino le HRPP e alai Blue Heart whaftai Faka, morning Faka. Good morning Maota Samoa vi ingo le atua. Ia, o le leina o Blue Heart, lango ina le HRPP, mese le tapua inga, whangengia le tanga vai o se tātou atunu. Ia, ma ia whamanatu atu ia te oto uma, o lea e tātou te mafuta mwhaka i lungo o tātou po kalame whaftai, manuia lo waso. Pea foi Trisha, Matanet, ma aloa soifua, i le nei tae au fou, manuia le pokalame, ma futa mai Campbelltown i Sydney, ia manuia lo waso. Luca Paulo, whaaftai mo wha manuianga, tau si a whiao taito morning. Good morning atu, i lau fionga ainu wha apele fionga te pau wha sina to le foa, ta lo wha te fo ia mai, nei tae au fou, manuia tele pokalame, ia wha manuia tele le atua, ia te otou. Se koe su e po fe me woso i e whamanguianga. God bless, alofa tele atu Blue Heart. Ea, lango ina le HRPP, whaaftai e te ole uso, manuia fo ilo waso. To e ino Samoa, ma le leina o Blue Heart, lango ina le HRPP. To ama tayo good morning e inu to le foa, manuia le pokalame, lofa tele atu Blue Heart, tapua inga, Happy Easter. Ea, whaafetai, lango le HRPP. Luca Paulo, good morning, Mount Samoa, vi inga manuia le tato pokalame, manuia fo ilo waso Luca, fa au mu eliveso i fua manuia le nei tai au matango fie, la wa fionga to le foa, la fionga ainu fa pia mai, ma lol fa ma losi, fa ma lol tau tua tunu, fa manuia le atua, ya manuia tele pokalame, laino Blue Heart, laino le tapua inga, ai maiseo se lau pasene, le lango ina le ita apipi fa aftai. Tifa fati alofa, good morning, tau sala to le foa Mike atanoa lango ina le HRPP, Blue Heart, se lau pasene lango, maisel tapua inga whaaftai. Stevie Upati, good morning, Mount Samoa vi ingo le atua, fionga to le foa whaapea tau sala mota inu, pea le uso ia Mike whaamanuia le atua, to pokalame, matango fie Blue Heart, lango ina le HRPP vi ia le ali. Lucia, au moe walongo, good morning sis, God bless. Ya manuia fo ilo wasa Lucia, fa aftai fa manuianga, fa manuia fo ile atua. Ruta lua manu, fa talo fatu, ito wafionga ni neita yao matango fie vi iale ali ona na alofa, malona ngalilei watata waudia mai fo ine yaso fo, fa aftai mea umalava wafaya ile atua mo itato fo, aya fo ile vi inga ile atua, amen. Manuia le tatou pokalame nei tai au, taitele lava ruta, ia manuia fo ilo waso. O Miri Hensa, Fes Mataia, o le laina o Blue Heart, lango ina le HRPP, whaaftain mafuta mai Miri. Olive Lautoa, to tai au manuia i lua, vaase e lua, tai au manuia vi ia le ali, whaaftai Olive, manuia fo ilo waso. Ia o tatou o tupua nai, Herbert Nonu, good morning, nene tai au alofa atu. Ia whaaftai tele lava, le mato au tustusi lea to le foa,
O whai ona mafuta mai nei tae au, tai fo i le whawhiloa i mai. Ia au le nganga whaaloalo i le tuuan whawhiloa i atu lau a fionga tole a foa, fionga le tapa au whaasina. O le tama whaasausau le i tū malo, le na tu ina atu i ai au le tonu mai pea. Lau a fionga o le whaululunga o le ainga malosi. Ia a o le lefo ina tu ina atu i ai au le tonu mai pea. Lau whetalainga i la ulu o le taulau niu. Ia a o le Presidente o le Ekalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill. Ia le autustusi o le puleanga wha Katoliko Samoa i Parramatta. Ma no lava le ala usu nei tae au telefoma lima na e Maleifua mai. Io e whaftai tele lava in le wai mai a foido whata alofa pe o na masani e foi le au whafonga me se foi ma malo le atunu. O anga lava ia e whapena wena puti le tato maftanga ai mese lava e o lo whaina ne pokalame ma lato pokalame whapena na ala whai me le alofa ma nanga le tua tai au tai tasi me se foi e o lo whaina renga me se foi e futa ma whaina mo ma tato maftanga mai le tele o tausanga o tato ngā rue mai ai ma tele o aso e le futa mo me whainisi o tato wō mpaanga i la nganga lava le tato iei o le nganga o le whamana tuina o le maliu ma le toe tua tato li whaola tele ama whaunga i aso whapenei ai nu ala foi lea ua e fsini mai ai ua uwave mai le nei aso ia na te loa e le whaingofia le tato mawhatanga i aso whapenei tele lava ina momori alo whaanga mai lisi tu me se foi mwhawhitai lea tua wa aulia mai le nei aso a maliu le nei tausanga ia alo whapena lava o na whewa a iai ma whewa nungoai ia whapena fo ina maua le mawhatanga mātua ma whanau ia po whanau fo i mātua ia peltu langa le nā ta pena ina fo i se mawhauwhaunga ia matua manino i fo i tātou whaalutolina i fo i tātou ma whamanatu i tātou maua le nganga o le aso maliu ia pe le tala tunai ni u langa lea wai whai mai mo wawe mai le nitai au. Ia, tātou tau whai whamalo i le lofo o le atua o tātou whio fōwhitai fo i lo nanga le lei nei tai au fō. Ia, e moni lava lau saunoanga a tole fōa. Ia, nei lava vaitaimi o aspa ia o le li. Moi. Tātou te wha ngau ai o tātou loto, tūri vai ato tātou loto i le atua. Moi. Ia, mo le wha mangalo ino le telo, sori tū la fono la tau, ia sa uma, ma sa uma. Moi. Ia, vene, wha manatuina o lona maliu, o se toi wha fau. Moi. Toi wha fau ai le mawhtanga le tangata lava ia ma le atua. Ia, i le tele o le whaingatā sa sia mai ai le soifua wha tua. Soifua tau mawhai o le mamano le atunuu. Ina ia mafuta atu pe ia au. Mawhana o le tātou wali i ma le moni tai o tū la fono o le tātou wali i. Ia e pangafo i lea. Pa u lava le whaatua tua o tangata i asa uma. Ia ona o le mautu mamalosi. Moi. Ona o le whainga fo ia le ali o le lalolangi. Ia me se lava fo i taita. Tele fo ia taimi wa kare mawhai o ngasa i pikele o kusinga le mi ngao ma le mawhau. Ia mo kare mawhau wa koe fo i maka ika ia i runga ingei. Ia e avea ia ni nei vai aso tātou te wha nau manua i le atua. Moi. Tō mai anu wha manuianga. Wai ele tu wha manga se si whai mai ele skoe inga. Ai o la tātou o se vi inga o le atua mai. Tātou te fellowshipi whaatasi ai ma le tātou au a inga le nei tai au. Ia au whasauni ni manu tai au. Ka mota walia lai sene ina i Australia. Le tamali i Samoa ia tupa i o le vaililingi mau mo nanu. Na te whausia whare Samoa tapua inga i le atua. Hol te tele mo sa ilinga seleni. Ai tua fo iai e ka le sia ma fioanga. Pe au mai taimi o whaintapo o aso fia fo. Whausia o so maota malawa. Toi whaatele ina o lo maota o lo iai nei. Mo nisi suinga o le sila. Na te whausia ina fo i whale whaupopo po Granny Flat. Pe a whai o iai se lao lo whanua. Te lela na fesoasoani na te siaki ina ai. Se maota fou o loo fuafuaina i te whaatauina. Po le lei atoa lea whale mo oe. Aua ne i whaaseseina oe i le ila mai o le vali. Ai o loo tele mea te tau o na whaale leia o lea whale. Tamali i Samoa.
te wha Samoa atu lava iai wha Samoa mai. Tala noa I lau lava ngangana Samoa. E iai fo ile au nanga le whaletua ia marina. Mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po o hol ia a o lo maota fo I malawa. Te le tau tinga ina te sa ili se tusiata. Maua uma le au nanga tupa ia le vaililingi mau mo ananu. Ma le whaletua ia marina. I le taungata ai o le soifuanga o lo ua iai nei Samoa. Sosoani tupa ia le vaililingi mau mo ananu. E tusile o ko o whale I Samoa. Pule oe pe whaatau I nei pe whaatau I Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa. Whapipi I loa awa o tatia tōtonga umo le ngā luenga. Le aise uruti ngā ua wha o ngā Samoa. Le se leni o ngā luenga. Mō whaalawe lave. I oe. Po whea lava e te alala ai. Australia po New Zealand foi. Wala au tupa I o le vaililingi mau mo nanu. Telefoni o wha. Tasi valu. Wha o lua. O wha, tasi valu, wha o lua mo nisi wha matalanga. Lua sifunu mane fitu minute ua te ai nei le itulae. E fitu isini au se talia. Mori fo il fafta itele le mafuta mai o le mamano tato watunu le nei tae au ia. Katerina Apoe le ua mafuta mai. Fafta ifo Emmanuel po kalame matangofia le nei tae au ia le alii. Lo lua soifua
manuia ua tātou aulia mai ai nei aso fou i le alofa o le atua faamanuia tele le atua mo o lua ma le pokalame matagofia lenei taeao. God bless, laina le Blue Heart a mese tapuaʻiga tai lagolagoina pea o le HRPP e ni wele se talofa mo le soifua malo le soifua manuia malo le usu lenei taeao matagofia le alii tai pokalame matagofia malo le soifua manuia ainu uto le foa mai faamanuia le atua ia faafetaitele lava Henry ia tapuaʻiga lagolagoina pea le HRPP faafetai matau te vita talofa manuia le pokalame faafetai matau pea foʻi Rosie Hunt ia o loo momoli mai alofaaga le mafutaga a le HRPP Queensland manuia le pokalame faafetaitele lava ia faamanuia foʻi le atua i le feoga o le presidene ia me se o le nofo ato o le mafutaga Queensland seia oo lava i se au pitoititi faamanuia le atua e malo foʻi le onasaʻi malo le faatoatoa i le galuega ia mafuta pea e mese foʻi o faamanuia atu foʻi le eseta mo le mafutaga Queensland ia mese foʻi o Melbourne faapea foʻi i New Zealand Amerika ia fea lava o iai mafutaga le HRPP ia faamanuia le atua ia toususuga o taʻitaʻi o mafutaga taitasi ia mese foʻi maualuga o tou mafutaga faamanuia le atua ia maua pea le toʻavae ma ia tatou maua pea le faamalolosi tatou te lagolago malosi ai ia e tusa ai foʻi ma le feagai ai o le fioga le taʻitaʻisili pea foʻi le tofā ia lauofo ma le maualuga o le vaega faaupufai a le HRPP ia mo tele o faamasinoga o loo iai nei tatonu e umaloa lenei masina ia ua taumalū ae foʻi le tatou savaliga ia e ala lava i mea nei o seleni ua o seleni lava faatino uma ai nei mau faamasinoga e tele ia o loo finauina i le HRPP mo Samoa atoa e lē na o se vaega o Samoa ia e faia tatou ma avefeʻau tatou te lagolagoina e ala i le faatupeina o nei mea uma ina ia viia ai le atua i mea tatou te faia i lenei lalolagi toleafoa faamanuia le atua i le malu taeao e umu pesaka le mea ia le ua tāua pe umu pesaka ia e le afaina lea ia e faapena lava le ngaga lenei aso ma le ngaga fo le tatou malu faleagaga ua foi tamā ma tinā matutua ia ia le ngaga maualuga se taimi lava tatou te tatano ai le afioga paia le atua ae me se lava ia le agaga foʻi le tatou fetufā ai ia o lo faapena ona iai uma me ia e lua lo i atagia mai ai le fili ma le tiapolo ai me se foʻi le fanau o le atua pe ona tatou faasoa i le agaga foʻi la le tatou faasoa lenei aso ia pe ia tatou te tatanoa mo le aso ataeao o le faamanatu ai le maliu ma le toetū o le tatou lii faolo i iesu keliso o le aso lanei le aso tofi le aso ono a pelila le lua afe lua sefulu ma le tolu o le faamauina ai ia lenei foʻi malu faleagaga ua foi o tou tamā ma tinā matua le tatou pokalame ia e mese foʻi le agaga o le tatou fetufāʻi le fioga paia le atua fesoasoani ma luʻi ai tatou ia tatou fiafia e talaʻi le tala iā iesu o le tatou le tala la lenei aso o le poloaʻiga le atua ia e alofa i le alii lou atua ia e alofa i le lua te tuaoi ua maia ia lenei manatu a le tatou le tala lenei e tatou te fetufāʻi ai matoe faamanatu ia tatou le alofa le atua e ala i mea na tutupu iā iesu keliso le la tatou faamanatuina i le aso maliu le aso taeao o le tatou tusi faitau la ua moa mai lea i le ioane sefulu ma tolu o lona faiupa tolu sefulu ma tasi e faagata mai i le tolu sefulu ma le lima faamole ainu upe mafai ana e fofogainia le afioga paia le atua ua alu ia i fafo ona faapea atu lea o iesu ua viia nei le atalii o le tagata ua viia foʻi le atua iā te ia afaia viia le atua iā te ia
e vi ia foi o ia le atua ia te ia lava, e vave foi o na vivi o ia te ia, la ufana ue, e toi titi na iaso o te ia te o tou, tau te sa ili mai ia te au, ai pe o na ofa iatu ia iutaia, o le mea o te alu iai, tau te le mawhai o na o iai, e whapea foi o na ofa iatu nei ia te o tou, o le polo inga fou o te tuatu ia te o tou, ia o tou fe alofani, whapea na ua lofa atu ia te o tou, ia fe alofani fo i o tou, o le mea lea i loa ai e tangata umalava o uso o tou, pe a whai o tou fe alofani. Ia whamania mai le tua, au whonga inara na fionga o whaarongolongo lona nuu li nei tai au. O le tātou manatu a wau, o le polo inga Iesu, ia tātou whialawhani. Ia po whapea foi, ia tātou whialawhai. O le polo inga na Iesu, e lua la polo inga lea la tātou talano ai. Mai le whenga tuai polo inga lea tua. Ia e lofa i le lua te tua oi. A mai i le whenga fōu tau no mai Iesu. Lo sa wai le polo inga fōu le ia tātou whiara lo whaai. Longo minga i le whenga tuai. O lo e alofa le tua oi. A le whenga fōu. E le se tua oi. E au ngāla le tātou tusi whaitau. Nā tātou whaitau ina. Ma tātou manatua wawai. Ma whaafsosani e tātou. I le whaawinginga po le whaawinganga o polo inga i e lua. Mai le whenga tuai. Ia ma le whenga fōu. Mai lo tātou atua. Whapea fo le tātou li i whaola. O le tolu taspa i a lava lea. Na whetala Iesu. O te tu watu ia te o tau le polo inga fōu. Ia o tau whialofani. E peion o alo whātu ai ia te o tau. Ia o tau whialofani fōi. O le mele i lo ai e tangata uma o so o tau. Pe a whai ua o tau whialofani. O manino mai i le sanuanga le tātou li i whaola. I le ngania le esfumaltolu o Ioane esfumaltolu. Al whaipotolu sumai whā. Whangata mai tolu sumai lima. O leo langa e mawhai o na malamalama i tua. Ai ta tau o na o tātou wola i luma. O lo whamanatu mai ai mea na tutupu ai tātou a ngā e tātou i luma. Tātou tepa i tua li mena tupu ai tātou a ngā i luma. Na o mai lo o ma whau a o whaitau e ainu ule. Te tātou tus whaitau pole ngwania. Lo tātou whaitau ni nei tāla i le waitau a le seta. Ina ua mabai le maliu o Iesu, ma toe tū mai le oti. Ai alo ta mai ai le nei whaitaunga, ia i tātou se mea na tupu a olu manai le lua e seta. Lo tātou whaia e se unga po se winga i le mea na whaia le au so. O lo tātou toi tepa i tua i mea na whaia Iesu i nona soifuanga i le laulangi. I le malama o lona maliu ma lona toe tū. O mea umana whaia Iesu le lalulangi e ma whai o na sili atu o na malamlama i le toe tepa i tua. Nonga winga mea maia sa whaia Iesu e ma whai nta toe tepa i tua. Toe tilo ma toe awa o mai ele tātou savalinga le ala le whamoe moe. Ino ma mahe mea ia na tutupu i lasu whareile le lei ma le eseta. O le mea le nā na whaia le au soa. Ma o le mea le nā o lo tātou whaia i aso nei. O lo tātou wola i luma o so o Iesu. O mei ente tutupu i te vaitemia o soifo Iesu, leo tātou wola o le fui o lai so o Iesu. Leo tātou wola i ma tātou fia le tātou wolanga whaakesiano mai a teia. Tātou te ao ai, o nisi teimi e alan to e tepa i tua. I le whaitawinga la o le tala lei i le so Ioane le suma tolu anona whaipotosu matasi whangata matolu suma lima. O le so tātou te toe fo i ai i le Ioane suma tolu Jesu. Tātou te whaia le nei mea e toe mawhau ai i le awa onga Jesu i le alofa.
Wa o ana o onga e winga le alofa e te tau ona toe mawhauwhau iai pe a ona tutupu mea ia le asfalile le la tatuanga ia tue le esita. E tāua tele, a o le ili watu i le whetalaina Iesu, ia manatua tonu le temi ma le mea na whetala Iesu i nei mea. O nisi temi o a whea po o whea tātou te whai ai se mea tāua e winga e peo upu moni tātou te whai atu iai. Ma e moni le nā i le Ioannes Fumartolu. E a mata le awhia o pito lunga o lo iai Iesu i nā maono so uma. O toma, o le na masalo salo lo iai i nā le toe tu. Tātou lor tala i a toma. Le tangata lea na masalo salo. Io na masalo salo le toe tu mai o le ali. O Petelu, o le na whaafitia no na iloa ino Iesu pe a uma o na pueina whaapangata. O lo iai nā, lo iai to o lua lea, o toma ma Petelu. Ma o lo iai fo iuta, o le na whaalataina Iesu matu ina atu o ia, ie fasioti a te ia. La wali ia tōtoro. Na iai umalato fufuanga mo Iesu, a sa awai tonu tau sa minga lea, e a whia pito lunga. Na sila fia Iesu le mea mo uma o le ao mai a te ia. O na mulu lea e ia o lato vai tai tō tasi. O le mulu ina o vai o se tangata i le nanga nuu poleanga nuu whai o taia o se ngalwenga tō fia lea as au auna. Masalo o tātou whaalonga mua i le nei mea. Sa whamawalalo i Iesu o ia lava, ma whaia le ngalwenga as au auna. Talo whaia Iesu. Anga ia tātou te manatua pēa, a o ina i tātou li tātou savalinga anga i luma. Ai tā ofi le mawhauwhau e winga li nā mea i le taimi nei, toi e te pai tua. Na mulu i Iesu vai o yuta. Mulu i Iesu vai o yuta le whaalata. Ma le sile fia o le a ia whaalataina o ia. Whai ma le mauti noa le tātou li whaola, le tangata o le a ia whaalataina ia. A sa mulu lava Iesu. Sa ia mulu ina vai o Petelu, ma le iloa o le a ia whaafitia, na te le iloa ina o ia. Sa ia mulu ina fo i vai o Toma, ma le iloa ina o le a ia masalo salo ia te ia. Na sila fia Iesu o le a tupu nei me uma. Sa ia valo ia, a sa ia to tuli pea i ona tuli vai, ma mulu o la tau vai. A whai e te mana o i se ata i alofa. Wa ai whale mawhau ia Iesu i ona tuli vai. Tasi nā vaenga tā ua o le tala lea. Ioe, a e mawhau le alofa. E nai mawhau le teimen tō tuli e Iesu e mulu vai a tangata nei. Tangata whau ia Iesu. Ma mulu ina vai o le na whaalataina o ia o yuta. O le alofa le nā. Ioe, moni le leimal whamaoni. O le nālo o tau mai ele alofa lo tam whai Iesu e whamatala ia tātou wolanga i luma. Ma ua tau mai e Iesu ia i tātou, o le mele nei e tatau on tātou whaia mo le tasi mo le isi. Ia o tau whialofani whapei ona ua lofa mai o ia i tātou. Alofa e tusai mai Iesu. O te tu atu ia te o tau le pola inga fau, ia o tau whialofani e pei on oua lofa atu ia te o tau, saunuanga ia le tātou di whaola. Ai a tonu tātou te mawhau, o le ale mea fau e winga. Le ale winga o le polo inga. O le polo inga ia e alofa e leo se mea fau, ioe, e tā ua soo i le whenga inga tuai, o le polo inga sili o le alofa i le tua, ma le isi polo inga o le alofa i o tātou tua oi. O polo inga nā lo tau mai le whenga inga tuai. Lo tau ua soo mai pēa pe alaunga le whinangalo le tua. Tau mai ai, ia e lofa i le leo tatua oi, ia e lofa i le li ilo watua. E le faula i ai tātou, ai o le polo inga i Iesu, le ase mea fau o le ase winga o lo i ai, o lo tau mai i ai tātou le alofa, ai alofa e pei lava o nā alofa i Iesu i ati oi.
O le vaenga fō le nei mea, ua polo ina i tātou ia whialo whani e peo na lofa mai o Iesu ia i tātou. Le ua wavala mai ata o le lofa le ma le whenga tuai. Ma le lofa le whaatua o ia o lo wha mai Iesu ia i tātou ni nei tai au. Ma o lona winga ia lofa atu i e masalo mai i tātou. Ioi. Vaine mana ia o le whaamamanga Iesu ia tātou wolai. Tangata umai masalo mai i tātou. Ma tātou melo o tamu whai whamatala. Na upolo inga tātou ni nei tai au. Ia tātou walo lofa atu i tangata masalo mai i tātou. Ma whaafitia lo lātou i loa ina o tātou. Tinana lātou i loa tātou ma lātou. Ioi, ai whai i lawa i lātou. A lewa polo inga tātou ni tai au. Ia tātou walo lofa i ai. E o lava i lātou e whaalata ina i tātou. Wa o le mele nana whai a Iesu mo i tātou. E alofa o ia i tātou. Ma e alofa ia i tātou. E tusa lava pe tātou te masalo salo ma whaafitia pe whaalata ina o ia. E alofa lava Iesu i tātou. Isi e alofa i nam tau tia. I le whenga tuai whami e alofa i le leo te tua oi. Al whenga fau i le ese me ngata mai le alofa i Iesu. Le mana o Iesu i tātou walo lofa whapena. Mau le nei e se whaupunga whai ngofie o ia whai mai a te tātou ia whapena na whai. E le whai ngofie i te mi uma. A e tā ua i te mi uma, pe sili atu na mo mia i te mi uma. E poloa ina i te mi uma, ma e ta tau na whaia i te mi uma. E le se mea na whapea nao, nei lava le ai. Tātou te ola ma tātou, le anga i lumo polo inga nā tātou li whaola. E ta tau na tātou whialo whani, e pēna lofa mai o Iesu ia te i tātou. Ma le mele nā o te matua mana o lava, e tau lai iai ne yaso po nei tai au. Pe whape whea o nā lofa le tasi leisi. E pe o nā lofa mai Iesu ia i tātou. Pe a tātou to e tepa e tua le soifuanga Iesu li neva i tau le seta. Le a tātou a o ina mai ai a te ia e whata tau le alofa. Pe a whai tātou te alo lofa i a te ia e pe o na i alofa mai ai tātou. O le a le wingo le nāmea. Ma o te fia si i lunga ni awala poni manatu tā ua se tolu. E ma whai eun tātou whai ale nei mea. E ma whai eun tātou wala lofa i wala lava le tasi nā lofa i Iesu. Ia lofa e au noa ma se wha moe moe. Mua mua. Wa o ina i tātou Iesu. Ia lofa e au noa ma le wha atali tali. O se mea e toe maua mai ai. Ia awani e tātou mau le lofa whinale i e toe maua mai se tau. Ioi, o le vaenga mua mua na. Ina ua mulu Iesu vai o na so. E le o le wha moe moe o le a lātou tau i atu ia Iesu. Na te mulu ina o lātou vai ma le iloa e le toe umi na lātou la fua i le o ia. Ma o le a maliu na o ia i lungo o le sātou. E se ia awala a Iesu e whaatino ina mai ma whaamamna mai na lana au so. O lona alofa e le whaatua o ia. E le ai se manao, pe le ai foi se manoa o pipi i ai. Le ia masisia me o pipi i le alofa lea. E alofa o ia e au noa ma se lisi o mata upu puani mea whina le mai, whaia le mea lea o le ama le ai. Whaalia le alofa o le atua ia i tātou, ma whaari mai ia i tātou le fōlinga o le nā alofa. O fōlinga nā le alofa. I whawhaingo whian tātou mana tuaina. Nang no tātou i mga le wa o ina e winga le alofa le nei e awala o le mea moni e matua sa o loto lava. A e maua le alofa lea e te sa o loto. Le ai ama se mea e te polo misi ai. Ioi, peo le alofa le na wha petala ia ia le sunga ia la uli ma maru le tunu o le a tufa atu ia i o tō milion. Ioi, mela na e loa i le tu inga alofa le tātou te tala noa ai. Le ai ama se meitu, le alofa le whai mai ei, alofa moni. Ioi, a e whaia se mea au ne mawhawhau se tari, ia po se taui mai ai tātou. O tū langa nā o melo o te tupu, e au ngai te lin tātou toi te pai tua. O le si tū e whaingo fi hatu le alofa e au noa,
ma le tau sia po lo ngoa po te fina pe se ta longa fina le au sia se sikoa fina le kama fai ke sikoa le ai e le tai tu tusa le ro tau fainga na ma le alofa le tau fama na mai Yesu e sili yato no fainga o fie le alofa le fama tala Yesu e au noa ma se fa mo e to e maua mai se mea e fainga tai pe ai mafofau pe ai le malamlam ai e mana malama o le fainga o fie le alofa lo tau fa Yesu tatou te olai e matua sa o loto lava tusa lava pe le faingofia le alofa lenei auala e tatau lava ona faatino le alofa lea na mai Iesu auaoina i tatou i Iesu e faapea o le alofa moni lava lenā o le mea na ta o le alofa afai to te alofa atu i e alofa mai a te outou se a le tauvi ioe ia fingatā o le vai o le isi mea lea ua o mai Iesu ia i tatou e winga i le alofa o le upu vai. O lona winga moni lava e mawhai o na whaamanu alia ina. A tātou vai, tātou te tatala ina i tātou lava i le wanoa e manu ai. Ma o le mea tonu lava le nā ua o mai ai Iesu ia i tātou. E tatau on tātou tatala ina o tātou lava i le tasi i le lofa. Tusa lava pe tatala atu i tātou i le wanoa e manu ai pe a whaina i tatala pea. Tu atoa i ilo walofa. Le mele na na whaia Iesu ai. Mena na whaia Iesu. Moni mai whamaoni le mena na whaia Iesu. Sa alofa Iesu ia yuta. O le proof na o le whamatalanga Iesu. E ui lewa nei lo Iesu e whalataina i yuta e sa alofa lava. Iai. Wa tatala Iesu lo na alofa. O lo tau mwhai awa o mai tātou ia tatala le tātou alofa. O le na whalataina le tātou li whaula. Sa alofa fo ia pētelu. O le na whawhitia na te lei loa ia. Pe na whawhiti na te lei loa ina le nata ngata. Ioi. Tatala le alofa. Whaatino le alofa Iesu. Mulu vai o tangata nei. Sa alofa fo ia toma. O le sa masalo salo ia te ia. Sa alofa fo ia ie na lafua ia te ia. E o lava ia lātou na whaasatalo ina Iesu. Sa alofa lava Iesu ia lātou. Na alofa Iesu i se awala na tatala tuai o ia ki nei manua. Ma o ia o ina i tātou ia whapenafu in tātou whaia. A tōtau tepa i tua i le teime o soifui Iesu anga atu le lona maliu. O le te leo le alofa, ma le alofa i le se tua oi. Tau walunga i nā nganu venga le tātou li whaola, mo lona whaola tina o le laulangi atua. O le alofa, o le vai lea. O le tuina atu i se tasi o lo loto ma whape atu. O te iloa e matuati ngā te nei mea, au te nau e whai. Ma lo i eisi nu mea la whaatele ino te ngate laulangi i asu nei o lo i aile nā. Nau e avele natu langa la matia. Se whatai ta inga. Po le ale te leo lo walofa. Nana lato sa tangata tu o se tupe ia oe. Te mana o te ale whai le media. Ioi, le alofa na le tupu ne te mine. O whea i le alofa le na tau Iesu. Ioi, o nā le o lo whamatala ma ele se sengo alofa. To tongi atu le alofa. Le tato te loe me le tupu i te tonu tato atunu. Le tele o wala whaala tua o tupe, tu atu le tupe mai, o ke lofa ia pailanga, o ni sa mai lau kupe, o ke pāloka ia pailanga lesa, le ala. Ioi, e ese na, o ke lofa isko inga le lenga sawa mai mei a kia. Ioi, le lofa la na le tau whai tātou e whamatala, ia malam nam e leo le nā. E sili ia i lātou, le lātou le iloa ino le lofa na le lātou iloa ino ti ngā ma whaanonoanga. Ioi, e o le alofa na ka pē lo mōri le alofa moni nen tano na Iesu. Ai whai lo le alofa i mana o le tauvi. Ma o le mafu anganga o se tau tele lava i tatongi ai se tangata. O mātou so tai ma le alofa ma o mātou wha malo sia mo le awai. O lo i to tonu i ai tātou. Ioi, e ma eu le moni o le nā mea. O le awala na fuafua ina ai i tātou e le atua.
e na ia mafuta ma le atua ma le tasi le isi. Na fuafuaina i tātou mo le alofa ma le avea ma tangata mo se nu. Ia, papea fuina te ena i nei mea e iai lava ia mafutianga i mawai. Na fia mai Yesu e toe whaale leia lo tātou whai ia ma le atua. O le mena na fia mai Yesu e toe whaile tātou so tanga lea ma le atua. E ala i mafutianga mo i tātou. Ma sa sau o ia e whaali mai i tātou le awala e ala lofa ai. Ma o le alofa i le awala na ia o ina ai tātou e tātou te vai vai ai. O le alofa le whai mai Yesu tātou te whati noa. Io tātou langona i maa le whingata. O ma te whanongo e tino ma tua e vai vai lava. Ai no le nā. O le no whana le tā u tātou te olai. Nanga iai le taunu ungo le alofa le nā. E ta talai nai tātou ma ta talau tātou loto. Tu sape la matia. Ai o loto matala na o le pau lea o le tua inga e mawhai au na whaa tu mawina i le alofa le atua. A la tātou le whati noa le alofa na. O le au ngā me uma. O le alofa na lo whapea e wha tu mawina i pe tātou i le alofa le atua. O te mawhauwhau lisi tangata. Ie mawhauwhau i whaatino le alofa le me Yesu. Wa o nā lo whape nā tu mawina le alofa le atua ia te oe ma tātou uma. Ia alofa ia i lātou e le pe o tātou. Ia o tau whealofani na whetala i atua Yesu e pe o na o alofa hatu ia te o tau. O le alofa le ne awala e le ai se lisi puni mea whapea tātou titirutilo a whia mele e le ai ma se lisi min whapena. E whaaleanga ina ai i tātou, ma e ta ia ai fo i tātou e haro lofa i tangata e le peo i tātou. Sa lofa Yesu i tangata e le peo ia. Sa lofa o ia i tangata e le i oi a te ia. O tangata ia lofa Yesu. Sa lofa o ia i tangata e matua ese lavarwa ai i le larolangi mai a te ia. E le ai se tasi e le alofa i ai Yesu. E lofa Yesu so se tangata lava. O le mea e tasi na ia le mawhaia. Sa le mawhaia o na tāo fialo na lofa i tangata uma. E le olo na winga na te le ilu ina i lātou. Pe le fia ia i lātou. Pe awai i lātou i nisi taimi. E mawhaia na ua watu ia te oe ni whaataita inga o nei mea uma mai a Yesu. E le olo na winga. Olo na winga e alofa o ia te i lātou. E tusa lava po le a. O le ato inga tangata e alofa ia Yesu mo ia o ina i tātou ina ia whaia whaapea. O le polo inga tuai mai le Levitiko ia alofa atu i lo tātou tua oi e pei o i tātou lava. A o le polo inga fo mai a Yesu ia alofa e o lava ia i lātou e leo ni tātou tua oi. Ioi, wa pasi mai mal tua oi le alofa le tana no Yesu. O se whao onga na alofa Yesu le pela. O e na manatu e le mama, ma le alo whangia le atua. Na alofa Yesu le au ao la funga. E o lava i le wala awina o se tasi e whai mo na so. Sa alofa Yesu i tangata Samaria. Sa fia o ia i whawhine taritane. Sa alofa o ia i e matitiva. Sa ia alofa ia lātou e le iwa aia i totono se whaatonga po se societe. Sa ia manatu o lātou uma o tātou tua oi. O le manatu na Yesu. E lo whangia uma e le atua. Ma e te tau uma i lo tātou alofa na toe whaawinga a tō Yesu po ai lo tātou tua oi. O whaamamlama me Yesu po ai lo tātou tua oi. O lo tātou tua oi wa vea nei ma soo se tasi ma tangata uma. O le tātou tua oi lina. Tātou, wa vea nei ma so, se tasi ma tangata uma tātou te maua lewa noa e alofa hai. O le mea lewa tangata e maua lewa noa te alofa ia. Ai le ngate lea, ai na hao ina i tātou Yesu, i alofa e o lava i o tātou whiri. Ioi, o tātou whiri. Tātou tanu noa le, tu no lava, tātou tanu noa melo tupu tātou malo. Tātou ingo iai. Ale fe mai Yesu tatou walo lofa iai. Pei lava na ia whaia.
E le whaapea o tātou talia pe i oe fo i mea lātou te whai. E le whaapea tātou alofa o tātou talia. E le hai le langanga na. O le alofa e tu sahai mo le whitalainga Iesu. E le whaapea o le talia ina o ngai o inga se seo o whai. Le hai. Na wheloa i Iesu ma tangata i mea sa lātou o iai. E le tu ua i lātou ina. Sa walawina i lātou ia salamo. Whafonga na le lofa. Tātou te alofa iai. Ai tātou te whai ai ia salamo. O mena na whai. E o ai tangata anga sala. Sa ia alofa iai lātou. Ma wha mangalo i lātou. A sa ia walawina fo i lātou. E sui o lātou wala. Ngan venga i Iesu. E rewa pēa o kangakangi o le whāsa o kangaka leanga. Le tātou tā ua kangaka anga sala. Tangata sori whaavai, sori tūrafono. Le whai mai Iesu, tātou waro lofa iai. Ai le wha pēa tātou te talia ina lātou na sala. Tātou whai ai sala mō, toi fōi le tua. Le anganga tongu ana le lofa le tōng whai Iesu. Wha matala mō tātou umalava, le tātou mawhatanga le moto sa mōvi inga le tua. E le ia lofa lava Iesu i le anga sala. Ingo Iesu le anga sala. Ioi, ai a lofa Iesu, e lofa pē i tangata anga sala. Ngo vinga, e ingo Iesu i lato mela e whai, ai a lofa i lava. Le lofa nai a tātou mau. Nā te whai a pēa, ma ua ia whai loa mai a i tātou, le au wala e whai ai wha pēa. E whai u, e le whai ngō fie le lofa e peo na lofa i a Iesu. A tātou tilo tilo, e le whai ngō fie, ai a tātou malamlama. Ako se whai ngō fie. E le whitalai mai lava Iesu o le a wha pēnā. Ma o le ato e tepa e tua i lona soifuanga, e le ai. I le malamalama o lona maliu, ma lona toi tu. E ma whai on tātou i lo ai, e le i whai ngō fie mo ia. E le whai ngō fie lava na lofa e au noa mani tutuunga, e au noa ma se lisium tā upu, po se wha moe mo. E le i ma se me wha pēnā. E le wha pēnā mai a Iesu sisi mea. Tasi lava ia e a lofa. Le se tua oi. E le whai ngō fie na lofa se awala e te tau, pe tātou te vai ai. E ta tala ai tātou mō tingā. A e malama e leo le nā. E le whai ngō fia lava nā lofa atu i tangata e le pei o tātou. E whai ngata. A e malama ia Iesu e whai ngō fia. E le wheta la Iesu o le a whai ngō fia. Le ai. A e mauti noa lava e mawhai. Pēna te peo na ia polo ingai e mawhai. Na mawhai o na whaatino, mawhai Iesu. E mawhai whaina tātou whai a pēna o inai tātou nei tai au. Ma o le mea tonu lava le nā e au na tātou whai. Nā te leo whai mai a i tātou e whai le melea, nā te le i whai a mua. Le ai. Ma whai a ma le ato toa. A le tala fia le nei pe a tātou to i lalo. Ma o le a tātou fo i to i lalo. O le a lofa pe Iesu i a tātou. O le good news na. Tu sa pe tātou te vai ma tātou pala ai ma tātou to i lalo. E a lofa la vai Iesu i a tātou. Pe a tātou masalo fo i a te ia, ma whaafitia o ia, mea o laven tātou whaalata ina Iesu. O la ia lofa mai pe i tātou. Vai la ia whengofie. Ioe, ai whai atu nei ere mawhai, mai ere mawhai, mai aki lenga alu pongi me le anga me se, ano maritali e tātou. E a lofa la vai Iesu i a tātou. Awa le winga le nao le alofa moni. E fōringa mo i o Iesu, to o tuli o na tuli vai. O leo pe fōringa mai ai tātou, wa to o tuli i o tātou vai. Whātino Iesu, wa lofa i ai tātou, ma whai mai tātou te whaia fo i whapena. O le melea i loa ai tātou e tangata uma o so o tau, pe a whai o tau whealwhani. O le e tātou whealwhani, se i loa uma e le larulangi, le alofa o Iesu. Ia alofa e au noa ma se whaamoe mua wa o ina ai tātou Iesu, ia alofa e au noa ma le whaatalitali o se mea e toi maua mai ai. Ina wa mulu Iesu vai o no au so, e le o le whaamoe o le a tātou tau iatu, na te mulu ina o no vai. O le alofa i le se tua oi, o le nganga le nā o le alofa o le tātou li i whaola, o lo tamu whai e whaamalama i ai tātou, i le tātou mālu, ma le tātou mawhitanga i le nei, tai au matangofia. O le nganga au tu, o le whaamamainga i Iesu,
O le alofa ma le whenga tuai. E iei lona tua oi. Ma le alofa lo tala noa ma Yesu i tātou. E le eise tua oi. O le whai ungana o le tātou mta upu. Ma le ao te lenga o le tātou whaasoa. E le whai ngofie le alofa e peo na alofa a Yesu. E le feta lai mai lava Yesu. O le mea lea, ma le mea lea, ma le mea lea. Ma o le toe tepa i tua i lona soifuanga. I le malama o lona maliu ma lona toe tu. I ma whai on tātou ilo ai. Sa le i whai ngofie fu i moia. E le whai ngofie lava o na lofa e au noa mani tutuunga. E au noa ma se lisio mta upu po se wha moe moe. E le whai ngofie o na lofa i se awala e tātou te vai vai ai. E ta tala ai tātou i le tīngā. E le whai ngofie lava o na lofa atu i tangata e le peio i tātou. E le i whetalai Yesu o le a whai ngofie. Ai mauti noa lava e mawhai. Pena te le polo ina. Ma o le mea tonu lava na ia whaia. Na te le o whai mai ia i tātou. E whai se mea na te le ma whaia mua mua. Ma whaia ma le atoa toa. O lo wha manatu mai mea o mana whai Yesu e ma whai on tātou whaia. A o le tala fia le nei pe a tātou to i lalo. Ma le a tātou wha pena. E fōringa mai o Yesu o ia ta pena uma ia mea mo i tātou. O mea lea i loa ai e tangata uma o so o tou. Pe a whai o tou pe a whan. O le polo inga Yesu mo tātou Samoa ma le whainga malo o le fast. Ia tātou pe a whan. Manuia le whamanatuina o le maliu o le tātou li whaolo Yesu Kiliso. O lea o te whai atu ia te o tou pe a whani. Se ilo uma e le lalolangi lea lofa o Yesu. O le vi inga lea i lea tua. Amen. Whaftai te le lava inu mo le manoa. Tau whamatala inai le nganga o le tātou anga atu o le whamanatuina o le maliu o le tātou li whaola i le aso a tai au. Manuia tele ne yasu whaftai lava. Alo. Whaftai lau fionga ni tu pau whasina to le foa. Mo le malu tai au ni tai au. Ia o le whamamawhaina lava ma le wha. Manatuina foi ia o le sao foi na le maut Samoa vi ingo le atua. Au tātou anga i atu mo le whamanatuina o le maliu o Yesu Kiriso i le aso a tai au pe ona iai nei vai aso. Whamanuia le atua i lau fionga te pau whaasina mo le tāpena ina. Malu tai au ia awa foi whaafonga mai le mamano le atunu. Ia ai maiso Samoa uma o e fia po kalame. Le maut Samoa vi ingo le atua ma ia manuia. Le anga i atu fo i le whamanatuina o le maliu o Yesu i le aso a tai au. Sunga i whawhianga inga mwhalitua, me se o paanga o malawa le maut Samoa vi ingo le atua o whaafonga mai. Mai se vi ingo le atua i salani ai fo i lana malu tai au. Ia so whaawau tato po kalame pe ona masani ai.
Funa mani tasi minute ua te ai nei le tu lai valu isini au se talia. Ma lo lava le mafuta mai le mamalu se tato watunu ni nei foi. Tai au matango fia ia o le nei foi vai yaso. Fasauni atu foi tato le eseta. Ia tauia ina ia ngalele atua ma ia. Maua se eseta fia fia. Awane i maua tato le. Ile si uru ngali. O nei lai le weekend le fai unga le vai yaso le eseta. Ia fesili loale o le tama o le tina ya tama. O le ale mea e. O au fuafuanga o nei eseta. Ai fai mai tali le tama. O te fai al mea le na fai ale ali. Fai mai al lomatu. O le ale mea. E mou le asfaraile. Ai fo i mai le sa. Fai mai lo man fesili le tama lo le tina. Ai a o ane au fuafuanga mo le eseta. Ai fai mai le tali antina. Ia o te fai le mea le na fai Maria. Ia o le mea la watu fu. Wate i ia le te. E uma lele se taile ia no esel tamama au tapotina. Ia mea la le tatou. Ia tamau la vavale matina la vavale fapia. Ia awane nei fai tatou le mea ia tatou no no fa file mo i fal. Ma fa le alo fo le ali a wale o fo ngilo. Ala no fa file mo fale ma fa file mo i le alo fo le atua a tano. Ai no. O tala le na e famtali. O tala na me lo tutupu nei te. Al tala le no famtali na. O le tala na lo fa manatu me ai tatou. O le tala moni na. A woni e tatou muli fa winganga na le na e sau noai. O le nofo i lalo vai. Pela le te fai atu nei. O le mangaia o le anganga. O le alofa. Ia leo ia atanoa nunga le tatou lenga. Ia, le anganga whaaloalo i whawhiloa i atu fo i nei tai au fo. Na ua whionga ni ata noa te sa. Ma no lava le soifua manuia. Ma no le folau. Ma no fo i le tautua atu no ata noa. Ia, whapena foi ona o whatalo whatu i le nei vaenga o le tai au i lau tsunga no u, whapena foi lau whionga tole a fua, ia o le sunga ia mai. Ia, whatalo whatu au nei mai Samoa i le nei foi i tai au a mātango pie whatimutimu le mātou tai au i Samoa nei. Ia, ai, pera ngona le māneia le mauaisi na mālu, au ale mele iei. E kāle a wharifiku le tai au po le valu wa makanga vevela. Le vela foi leo le tatou tunu ma nei le matango fi o le susulu o le la ia ai le ngata foi lea ia o le manei ia e la manai tilo foi le lunga i le tule i sai ia le ngata i leo le tu foi le tu saute o le tatou tunu ia o lo matango fi o lo ia foi maniao ia la ngona foi ese teimi to ulu foi nai ti munga o tela ngona ia o le matango fiele o le tuainga asol ne wa o matou i Samone ia so malolo a taiao i la so valeile a so malolo i la stonai o le aso sa to e so malolo foi i le aso ngafua i o lona winga ia e fa so o le a ia ile fai ngā malolonga o le tātou atunu ia o whapenana alo atu ia le lalolangi atoa e au fiai ma Samoa ia matunu malawa o lo alala papa o ai tangata o le tātou atunu ia e whamana tuai ia le maliu ma le toitu o le tātou wari whaolo Iesu Keriso lona winga ia o le ale tele na foi lele o le fai un o le nei vai aso ua tātou wanga ia tu ia pe a ona ta ua fo ilea i le kalena a le au kerisiano ia o le vai aso pa ia le nei mo le tātou tunu whatalo whatuai tai ai no o matole fo ma Mike mo le tātou porkalame le nei tai au mo whatalo whalo ia tuai foi ia i le pa ia maulunga o le tātou tunu o tupu mai e whaletua
matausi i le ngata i lea o saoa o ale malosi fo i o le tātou o tunu ia iso se tafa o le nei lalolangi o lo e maua mai e tātou whāsaralaunga whātālu whātua i foi ia i lunga ia i lātou ia o lo o whāfonga fonga mai i mamai mo mai ia i lunga o penga sa whailangi e iai la le apio fōlinga ia male YouTube whātālu whātuai ia Sina Burton i le nei fo i tae ao whātālofa atu i le sunga i a Buffalo Boy, i le nei foi tae au lo whāponga mai, maua mai, tātou whāsaralaunga ia mai i Hawaii, i le nei foi tae au fo, ia o ma pāanga umalawa, a le tātou polkalame i le nei tae au, ia whamalo atu le soifua, ma le langi e mama i le nei tae au, tālofa ai no tālofa foi lau fionga tole fo, whāftai o maua tātou whenua inga le nei aso. Ma lor sa no lau whionga le atata no, le naua whaafona i mai fo i le paialasi lasi o tātou maftanga. Ia a o tasi fo i o tina fo i le maftanga nei, i le tina ia whaanoa, ia ma le tamai ia to lima. Ia o i le whare mai ia siona whare tua, ia o tūlanga fo ia o ngase, ia tātou fo i le tātou mauto Samoa ingo le tua, ia tātou manatua, ia tātou tina ia whainoa, o lo whapenao na whaatao tolia fo i te whale mai i le nei teimi, o lo whapenao na whaatasi atu ai me le sunga ia to lima, ia o mori at maila to lo whaanga le tātou mawhtanga, ia whapenao fo i ona tātou ia, tātou lava, tumu le tātou mawhtanga i tangata tatalo, tangata lo iai whamonianga whamalolonga ale tua awala mai te tātou, ia tātou manatua i le tina ia whai ainoa, lo fata tolia ia se tasi fo tina tu malosi de langoina le nepo kalame o sailinga le amio tono walman wi Samoa ia pa pena la vanta tu lofa ia tu atu yo to awa lofa ala mai de famanyanga le tu ala italiano lo to mo famanyanga le tu ia bawan bavento e malosi de tina ia te fa pena fo te mafuta ma le fa nau i se temio duma pio talana tatanoa ma to foi tumun mātou foi a senga, so foi tūlanga tātou whātatanoanga, i o le nganga lava, o tūlinga lava, o le nganga o le alofa, o le nganga foi a le asa maliu, wa le aungana na maliu wailu tātou li whahaola, o le alofa. Le alofa le tātou li whahaola, i lese tua oi a tatanoa, le ana whamatalina le asa nei. O nā whai la tātou fōko se le ana i luma. O manino mai lava foi a tatanoa le tele mea tātou te whaasoa ai. E alofa i a Iesu i tangata na sala. A ino Iesu i ang sak. Longo vinga la, le tangata umala to te whaati ngā, ma whai o lato vinga, whaaleanga i tātou, ia ma lato whai o leanga sala, le sori whaavai, ma le sori tu la fono, ai mei se le whai o news pepelo e whaati ngā i loto tangata lo fia manao i mea mea tonu. Lai whai mai Iesu i a tātou ne tai au, e ingo i mea nā, ai alofa pi ai. Ioi, ia longo vinga la, ia tātou maua nganga o le alofa le wa o ina i tātou walo lofa pe ei, e ui lama na whai la tō nei winga le anga, ma nei winga i whaati ngā i loto nei tangata mātu, wan mea tonu alea tale o ole le mamaru le tunu, o ngi whaia mai o ngi news pepelo, le nau whanongo lea sona nafi. Hau whanongo lea le wa o ia, whainga renga lea ma, ka penga whai mafo whaunga wafrini yaso. I le tele o temi ia, wata le sau loto lava, o te whainga renga mo mafo whau le maru tai au, o te whainga renga mo mafo whau i le pokalame mo le aso tai au. Ia o mafo whau ala nafua, ai o whanong longa koe leia i sau nuanga le tamai tai whai niusi le na whailan tala e vinga ina ia lara le pule. Le na whapeo, ua tau fia nei ia lara le pule. O whanong longa ala ia lea, aina tek se si matau iai o lara le pule le la alu i New Zealand. O whanonga ko lei, i whamtalanga mai tai lea. Pi fōringa mai e na tele isusu ia tūlanga ia. Pei ai, na latu lava mai information sau loa halu ro male atua wa pei ai atua toanga me inga whai. Ai ngalo ia te ia. O lena ave le tausanga a lere pule. Ma lai e ei whaso longa i lungore. Ai wa whai lava sina vave te mai tai lea. Ma sau loa mai le ola na. Antala na ua tau fia ia, ia fina le sunga ia, le hero po kalame tātou ia le pule. Ia ke rei loa po fia o ka o korea mi o kongo o langa whamakalanga. Ia kia ua ia, e pepelo.
O le mako asifi o pepelo. Ia. Mea ngā ka o le pepelo langa ke loa e pepelo ai whai lava. I o whenka ka whasara lau e ngofo mawhai se wha makalanga ai leo a kōkoa. Ia. E lua mea naka ke loa o le a kōkoa o le pepelo. Ia, o le ngā. Mea ngā ninga awa amai e tātou le alofa. Ka ko ke alofa pe ien mai kai lea. Ai ongi ka ko alofa i onga pepelo mo ngā whaki ngā loko ni mamalu lea tunu. Ia, mai kene ka ngā kaua mawhaki ai i le news on mai kai lea. I pesanga me fia le sau e whaa. O le kako wholwholanga ata noa i whamamlama me, o le kako wholwholanga le sort whaa vai ma sort kura whonga le mārore ngei. E rengi whamakalanga whapeo kako whakua. O whamakalanga o mea sa o anga le kukupu e sori whaa vai, sori kura whongolongo winga a kako kalangoe me whape ngei. Kako le whai ma Yesu, ingo i yaiang sala. Ai a lofa i kanaka. Ia, pio le talana e vai atu foi. Tātou umai ngā whaaseinga le news lea. Ia le ala ua watu le whamlang sao lava. O le ala te mawhawhau peye. Ko le ane me kaunga whai koe ngā news whape ngei. Wa o walaka ingo iai. A o whoringa o mokua whikangaka o kangakari. O le mokua peia o kamawhinga le... Ia e se mua kilo mua la ko ia la ko. Pia le kulanga ngā over whamawalunga. Ia tana tuna nava po noa pe te fisau noa ia te tano te sa. Ia whaatai ato le wha o le me mua. Ia lo uawa malo wharoa lo i tangata po i o lo whaatau teia. Ia tala fou po i le mo le whaafonga lau tele o le tātou tunu. O le iai fo ia tutu unga. E mawhai ai ona o lea o loo whaatau nuu ai ngā luenga whaapene i Samoa nei. E le mawhai ngā e anua o e so ona whai soro na sau niau tala fou ia mai anu e tata wa ona whaamauti noa. O loo sa o mea o loo e avea i lea tunu. A wale whakti whanungo rongo mo wa ai au i nei Samoa nei. To le makaukia le anu o le whaamatalanga le whaapea wa tāo fia. Ia le malanga e se o lea i le pule. Ai o loa malama le leia. O lea ua umana avatu e le apo i le fionga i le whaamasino. O le mata upule nei o le ailoiloina i le aso ananafi. Da iloiloina i le aso ananafi. A lea ua umana whai le ai le i o la i le aso ananafi. Ai le whai le whaiunga le whaamasino. E a fo i tāwala wina le mata upule whape mai. Ia lea o lea whaia le whai unga po le iloiloi no le tālo sanga. A lea le i le pulu. E a po i mawhai e ona tua le tātou o tunu. Ia o lea la e loa mai a ina. Tusa lea ngai loa mai a ina songa fua. O laia po i e ili teimi whai le whai unga le whaamsinonga. A pila ala o mai tau ia i ana nafi. O lea la ua so nei le li poti lea ale tangata whaatala lau lea to lea poa. Ua oso le li poki. A ua le vanga whai mai ia le whaamsinonga. O lea so lulu. E a fo i au mai ai ele e a mai ai e ilo i nai le mata upu lea mata sanga lea le pū. E fianga ia tu i New Zealand. Ia mo o tonga fo i lea se tasio o a fo i o se tasio whanau a o nalo. Ia e peila o whape ai lea. O ke ofu dai o lea songa fua lea na tupu ai le mele. Ai o sau o li poti ana sau i lea songa fua ma ana nafi. Wa pei wa manino wa whaasa mo i a ele a fo i ele whaamasinonga lea luese o lea le pule. E pela le mea na koe ka ke whangongoa o te whaanoanoa i au ia. Ona o le mautu o li poti o loo whaanu i lungo le ea. E tatau ana mautu manino ma mana malama i. Awa le tene la i o ai fo i o tangata la lea tanu mai la ia. Ia tustusinga ma news ia na whaila so lua ma lea so ananafi. Ua whaiti o mai i le au tustana mana tau li poti ia ale whaala velawe. Ia e reo tātou na whai atua le li poti o oile. Lea na e sauno nei tole a fō. Hoi le pei fōlinga whaata ata la fonga i le whainga o li poti. Matala noa i mea nei.
ai le loa e ei tangata e awhiai i o lato finangalo i mata upu whapene e peila le tuanga e peila e whaata atala fonga re whaingo li poti nei ai le loa e serious a isi tangata mea lana e tatau ana whaai tete le lei ai ia le autu stala mana tō li poti o lo whaia lana o le whaafonga le pa ia ma le maulunga o le tātou tunu e tatau na whaafonga i mea tonu ma mea sao ia o lo whaapena ona tutupu atu i nei le tātou atu nuu to le fo pe o tūlanga na le e whautua i nai lava wana mele o ke vai e au ia to e alu le ke o ka vai fo wa fo i wa ele pengi male api e kusila wa tele ole tele na o fai di poti le te vai e nei a ke fa lo ngaku ia wal waku le news o pai mala fai la wo fai e ku le news mai sa mo nei an watu ana ifa ai fa no longo la e di poti o ke fai e ma kwa se a isi ma mele sa kala ngoi pera me foi le ia no se fautuanga o na o se fautuanga ia o mato o leva na mato ia i nga ruanga na se fautuanga a lofa ngia fai e tonu fai e sao fai i le lei i le tato nga ruanga wa le tato o nanga na mole tato o tunu o lo lalam papa au ia tunu e papo o le tūlanga e tauna fai ia tonu le masao le ripoti ai ore fai e tu nga ripoti vo le o fa oso mai se si va pe va ku pere mau ai fai sau ripoti wala ngol meu tupu ia to le fore va ngale na e tongi tupe ai va pe fai le ripoti le va pe o tūlanga na tu te e am se si o ka ko manga oi la longo winga la o le a le ave il tara sao i le whaafofonga le tātou o tunu o lo lana papa au i whafo mai o te iloa foi o le wha umi foi na o le ngase a malo le i le tātou o tunu o le sao whaamatalanga e au ina tu nei ave i whafo ai mana tua foi o ngā ruenga tātou ia whaapena o na sao ia tala o lo avasu ia tātou tangata ia na pulane o tātou ia ma whai e la tō whai unga koi diri i le sao pe le sao ai wakulane whaamatalanga le sao i nei alai whaafonga ia ngā aru sea ia le o tō telo tangata o le tātou o tunu ai le o le mea sao le na o le mea sao le na ia e a hoi tele me le utupu mai talu mai il tātou whai ngā pāno ta tele le lua wherua tasi le alawa o lo tau mawhai ai whai atu se li poti sa o ama le tonu ia uare whaafufonga mai le tātou o tunu ia peo se whaamatalanga le nā la ufionga tole fo le pata upule ua langa ina mai le tai au le nei awa fo ia le malama anga o le tātou o tunu ia o lo whaafufonga mai ile nei fo iaso Malo te le doa i le te mai tai mota pe fi whaari so na whina ngalo le media e le tau wha mo te manatu ai nu e se me Malo, tato tatal noi na fo fai news le. No mana tuale ala o fionga na ata noa le fai news fo le fo wakai uma enga kusi ya o virus so. Le fai news ra le. Kalangon kau. Kalangon kau. To le fo fa pasino ya fa kari le umang kusi wa video. Ia, sa ututongia fo au whainga luenga tupi ACA. Toru se la tāna i le masina e au mai ei tala fo mai Samoa. Tasi ale sa ua tala fo. Umaloa tala fo vidi mai loa mana mamano le atunu ia tea. Fia tala noa mai tua. Umalina vidi mai les. E le fia i tala fo. E le fia le au mai ngā tala fo. Mai wa mato fai tio mai ale mamano le atunu ia fa ia se toe ia aru fa to o le mea lava le toe vidi mai le se so fa o ia malia lo fina ngalo ia o fa mutal tato o nanga telefo le fia tele la o fa longo la o fa fonga i le tapena ina mai o telefo fa mai la o fa longo pengi kala fo was ka mai kikika
Po femi o ka ai le kamalo fa pene mai ata la le le ba sa po femi ngai ku ai fai mai kala le mak fa no lo ale me fa na fa ya ko ma ko fa no lo e la tele a mai se tu pe ya ta wa tonge yo le te tonge ai le fia o ngala fa no o fa funga anga le mamalo le tunu ia na mo tu ai no le na so ta inga mane na fo ia fia tu sta ia o lea la lea mo whanongonongo pe i New South Tamaitai lea. Au whapea, ana o au se tādia, ua lewa fo ingwala au mai le mamano lea tunu. E li poki mai le sa o le tustala lea. Ia na ngalai whai New Zealand, wano i o fia New Zealand ia. Whanongonongo i mea pepelo, mea pero au skaria na, e lea. Ai o te whaatai ai lea tuala o fionga le ata no te sa. O le wa te ingo tātou mafuta ne. Ia le wa o mai ai tāna mea tau. O tupu mea wa umana tupu mea tau tupu. Fia ia le maro le atunu e whaafonga ai whaamania pia le atua. Ngā ruenga whai pia. E au noa ma se tongi la o fionga le. Ata noa te sa. Maro, ia o le naua sauno atu foi le tamaitai le mota i tusa whamtūlanga whapena. Nei o le melele pe mena in o whinale. No, o New Zealand le to ate le matafasenga. To ate le la fa no longo le matafasenga mai New Zealand te le lola lunga to Facebook. Ama to lunga le YouTube to ate le lava mai o New Zealand. So me Australia so le ma America pa solo to le Samoa mo tuila fa penga fo ia. Isi to moto le to no le ia Samoa. Le nganga fina le lo manino per fa fo anga le maru to no. Ia le manino le mtaupu. Au maru whaila ngal venga leo o whina leo puenga o vi inga lea tua Samoa a tatanoa. Sau no whai lea nuu, ia, ma lea kare sia, sa whapeana whaua o le ngal venga. Mau mafuta e lava, se experience sili lea na tāua ia tau i tausanga o malanga. Te malanga whaafare tausanga. Te lato nofo lea kare sia, o nofo lea kare sia. To te le lau tangata ia i le idungo tato pokalame. O lai mata i pese ia a lato o fai pese. Lai ma mori le vi ingo le atua. Lai lato moni mawina to le foi na wo to le foi tonu o lato nu. Lai la foi te lato moni mawina ia ngalwenga uma to le foi sa fai ata se foi ma fai fi awia. Ai peita ia ne. O to telo tangata nei o nuu nei. E reo malama wai ri a wai lato na te minu lato to le foi. Na winga lofa mtalanga i mera leo tukme. E la se tasi o nuu sau iaina. Ia sa manu whanofa ma lesia li ina. Ele vai mas vou que vai cotisa pia. O verco, lá tu mai au kafa o lalo ele mamau tan mele te ia. Para kala kala ngor ke foki. Nga umanolia ko sauro fako. Wa. Le me fa mai. Le sa fa yo nis o ya ska dia ma medica mungi sita. O fa pia longo vinga. Ko nga fa news la. Nga aka leo si usofa mai le mo mai fusinga ko mai kalai o yo me ia. Longo vinga. Tem que le sa mama fu kai mama ngalwe. Aveku o so ku kanong le. O le ngiuma o telefon. Ai so fa mai sa fa yo news o ya ska longo vinga. Le la tau mo me le sa no inu. E fa pena fu di si uso sa mama fu ta fu ni Australia. Ele au kafa i mele le studio. E ma ngone fa mai se va kale so sa wa i. Ya o kilo o la fu kala ngoa ya o tato telefone nei mai Australia si di Australia ya fa fo mai. Ya ngo sa wale o kapenga mai ki fa ku wa ma. Ya sa le ma kaliede. O fa pe no ngo vinga fa i news nge kala ngoa ke o la ya tato telefone nei mai si ni Australia. Ya e ma fa ila la to pepe lo telefone le mo ni mo telefone ma ai. O le tu langa la na le ine. O le fai mai matafasenga. O le tō lua ta mai tai idea e leo. Fa pela ia lea e o nā le sau e telo information. Ia au tini fai no tali atu fa pena nungo le ea. Te le reo po fe le are sau. Pau ale mea ia tato fa aloalo langa e whinga venga lau tusitala e tato fa aloalo ai. Au tato tala noa le melen sanu mea ta noa. Mo meo le fai o le whamatalanga. A lele i la uasi unga. Pela le unga se tau manga. Po la e tu le la folo ma le manga e tu langa whalenga nu. O lai ai le whaupunga. Ai whai mai le aso le ale iei mea nongo winga. E lua me le tau mai ei o le pepelo. Ia po le le... Matau whareanga?
Martau whaleanga, o le pepelo martau whaleanga. Wa whewhea na whaia se mea alau umana mai le ungai, leila i se teimi. Tau lona whaapea mai ai, o teimi nei, wa tau whia nei, le tu mau, le whiunga le hero ia lara pule, ia, o le tu langa iai, pe ta iane, o lo i tātia, o lo iai lea wanoa, se itali mai ai, po le arwhai unga, whai lava o tu lea solulu, o le whapena, o na lau melo le unga pe le atu mau e pea, a melo e nei, sau wa full stop, sau wa full stop, le ai ma se mea whiunga le kusere sign o le kiwei, ke la kilo mua whakaero lea, mele sau wa stop, wa kao fia, anga au lara le pule, kau ngā lue mōria, o le whana nganga o le whiunga le hero, me le ngā whai ka mai kai lea. Pio le tali atu nai wha umai le mata upu. Ata noa, alo mori atu alo whaanga pawhalo poe mo oe, o whai tea o mori atu alo whaanga si o nauso i ata noa. Tai da vai dau sunga urungia. Ia alo whainoa mai foi o petai anai, mai whariwha, ai nuu, o lo tumu a pasi ane meli i le wafu i whariwha. Ia o lo le lei tūlanga o le tau i anoa maa manuia tato pokalame. Ia whaftai tele lava o petai anai. Ia o ni saolai. Au ni sio fia. Fatalo fatu le paia malasilasi o le maru le tunu o whapenanu papa au me so se tūne nei lau langi o tato telefone me Samoa. Atanoa, pe eise mea e te fia tau no iai, o maua tato wa wanoa. Malo, foi whaftai o le tasal mata pule o te fiatara noai. Venga o le foi il tātou telefou foi lele. Le whasilsilanga la tamai nei lava, le vai aso ale nei ale fionga le tamai te ipare O lea ua tatala i ale, i ua tatala mai le malo Israel. Ia le ava no foi lele e a foi le toe whaonga ina i se visa e a foi i malo e lua. Fa i le toe whaonga i se visa foi lele feo inga foi e tangata anu o Samoa nga i o i Israel. Ia matangata Israel ue o mai ai i a foi i Samoa nei. E a sia mai le tātou tunu. Ma nei o le whasilsilanga. Ai ole a foi ole upulale ole sanoanga la le fionga le tamatei palemia ole ao mai tangata isala elu Samoa e visa free mole ivas fuluaso a o tangata Samoa e o atuanga i isala elu e tolse fuluaso na paula me foi le lo teno no nei mo ma ho fei o le ona seini e foi na seini e kuila e pai le lua fespuiva ia le tio le nga e feo ia koita pe al mele usa no ne e fia me ale ufa mai fia me o le fato a mata pe ona sa no alta mai te pane mia o la oficina le o te mana o ia e a foi e fa mala mai la le sunga ya tu le e pai le i le aso pe a whaile por kalame o le mauta o Samoa. Po whela o mei e lua me sao. Wa le na whainga sao ngoa tu le epa i le lua fesuriwa. O le wa tatala mai le avanoa. E whai ai a fo ia e whewa i fuai po visa free. Ia tangata Samoa nga Israelu. Ma tangata Israelu nga i Samoa. Awai o le van fai to tele tangata Samoa o malanga na i anga i Israel. Ia a le la o le lua fesuriva le na fa ai loa mai ele a foi e tuile epa a o pandemia. Wa amatai ina le visa free le ni ale vo na ko keia. Le vo fa sile e foi ele foi e fionga tamai te pandemia. O le fo le visa free por mela o fela le mesa o le a foi o fe o ye le mesa ia mai atonu mo le na no to le foi te silinga ia sunga ia tuilepa po fela o le visa free a ia po le visa free a fia me e le ufaonga awa mo ko i le mala i le a foi si vai ta no le po fela po anga fianga ma ko am o le tausanga e lua fesuriva le ana a fai ai la le visa free ai foi tu lepa a le visa free na ai foi fia me le fionga fia me
le ana fatoa fai nei i le masina nei o le mela nga le fa if ye mau se sa o foi le I mai ia a o lo fai foi nai nai query foi le I le malo le immigration atato ia male officer foi le o Israel I o Wellington e New Zealand po feo me ia lu sa po feo me ia po ai wale uma na me visa free na mata I le tausanga e lua pe suliva ale uto sa no fia me o le wa maka le wa to a mata le vaenga le na ia tasi na mata upu ho le e mau le mele because ia wa ia o le misinformation o le misinformation le vaenga tonua le wo ia mata upu ia lua ia tole forma ai no le dei o te doa pingale atatanoa o le mera le maua mo le mea o le musu e whaalongo I whina le sau ngoanga le whionga te te sit. I rena wo so whaine ngā mea. A le wo umon whasal lau pe wha e pe wha di mai I whaatatanuanga mo le whionga te te sit le atu le epa. O wha mamlama mai ei mea I. O I e tau nua le upu whina le atatanoa. I le se mea whauda le makalani. O whapea si ka mai kai panemia sori whawai. O le panemia le masina fia le atunu. O le panemia tātou lei nei. O le panemia sori whawai, sori tu la whono. Whamaonia whaupunga nei mai le whamsinonga maualunga le atunu mai a sa tiu. Wa ia whamamaruina le whainga malo le nei. O le whainga malo sori whawai, sori tu la whono. A wai ma taitai o e karesia ma wai e foi male awal tato malo wai dei ma se me o fai nei awal malo le tato wau tato malo te mi nei sa si leona le se awal tato malo mina le a tata no te sa le wa tu lai mai ma tu lai mai le fai nga malo e soli fa vai soli tu la fono ia le la sa no ne ta mai tai pale mia o le soli fa vai soli tu la fono wa peia se me fo ai le la ufisili le fionga le tete sili o le si mea e tau mai nei mea o le tai toros fuluaso ma le tai ivas fuluaso. Mela ni e le hadu fualoke ia mea ne e le o ilo na mala malama. E na sau fei wha le tato malo. Ma tatana noa i me mau wai fi le mufi na le kaungo fia le malo. Ne o anu fia kau so e songa kai au. Le ai o le tai au na le fionga le tete sili a Dr. Tule e pa wha mo le mole. E te le to e latu fue o e to e sa ili so tai au. Alo sa ili so taia ia file mbu le atunu. Ma ia tau ngō file tu langa le atunu. Nai mei re ili taia o le o le pakua moa. O mena tau taia o. E whamanatu pēr taia o le pakua moa. O le taia o le tatou. O le taia o le afo le pau mamoe. Taia o le pau mamoe. O le taia o le pau mamoe. Ma le taia o le milionga e le se milionga. O le taia o na le ia ilta ngā malone soli whawai. Soli tu la fono o mena to tai au e la to e langa tai au o mana au sia le fionga te silia Dr. Tule e pa kalo fai atu le pa ai me tonu le ata noa e le ma fai na nga o ia ngal venga le leina fai se tangata wa nang fai na nga o ia e fiwa me fai e le ma fai na nga o ngal pau fai nga me te an o ilu mo le tu o hau ngal venga le lei ngal venga le me tonu le tu melalia a ti so ngal venga ma nei an malanga mai tonu sa mota to mai tai panemia tatana noa mai. Mo le mele nei manua mo lo vanoa di mele. O le mele wai nei le la umbidia i lo te vai tu nei. E manao. Wa pio le umbidia ia ale fast pio la tona le wata kancho ino ta to tu no ata tando. Ngo fa no mo le interview na fian mai ta ileo. Mai ta fa laudia. Ia mane ia la tu la warsunga ia se mano. La va ia se mano. Tasi nei media e tu lo na ton. E mana le se mano e mea tau pasa launga ia ada mai taidea o fa longo atu o fa pea o isore ia wo o ta vale finale fa pea o le we fufuanga le malo e to e tala tu tua piki apu vune pe sili atu mas fultau sanga nunga duas fultau sanga sen pa mole e to de le fa yani na mea e le ni mena le mo mia de atu no temine e mo o mia pe ka wo fia ka wo pusa apa ka wo fia ka wo lo o mena le fia whalong longo le tunu. E leo fia whalong longo le tunu temina wa whalo lai le tele o ta vale Samoa. O kele ka vale Samoa.
Ava pe wale ngā whainga, le ngā whakia i shainga le whakawhale, ia whakau ngai shainga le mga mia. Kaula ua komingi se mako vae. Ia. E whapea mai ia sini we e pati pui mata. Sao o le visa free atu la epa. Ia o Shannon Smith, e nu umato le afoa, wa whaatungu e sa atami, le ngutu o le pare mia e pepelo e o le whaavavau. Ia o ruta, lua manu, sao le saunoanga ata noa, wa leva na o whaalongo e iai nyangi visa e o ai Israel. E o leva na o whaalongo e le ai ni visa e o ai Israel. Ia o moni mauna le matou a autustusi mai i le mta upuna e saunoa iai la wa fionga le ata noa te sa. Ia o moni la wala le wa iai visa, wa le ni visa. Ai o te taritonu na o lātou lava e mawhaina tongi pāse se ata noa i whaonga ina le visa lea. Wa ana whaonga whaalawa i tere se wa lewa fo ia. Ai pau le visa lea fia mana o mia a mwhai e le tamaita i pare mia na ia whaia. O le whaasa o loto le o fo i lea ngai tutuina. Le o te ia o so mawalunga ne wai pina le pau na le mea e mawhai to tele le au lima vai se tata watu nuunga. Nga malanga aku nga ia nga o te tuwina. Ia o sa wana ia na ngona ata noa. Mana tua ilo ia. Ia wai o le afia i fo i le. O le fo i afia i mana tua fo i o le ai. O le mana o le tatua tunu fo i le ina ia fai mai se visa wha apea New Zealand. Visa free ia le feo inga a tātou ma New Zealand. Wai pea New Zealand le e lata mai e mawhai fo i ona fisosoani o tātou a inga. Ia i pāsese o atua i nei, a o le teimi. Le teimi le o le visa le o lo mana na oi. Ia lea lai a via i fo i, ia wā lea e, o se mea lale na lea o lo tu ue, na sauno fo i le fionga ia fia me. O le fo i o lo whaata milo nei, fo i ta alo sanga. Ia mo le whai o se visa free. Ia e tātou mawhai e una tātou se mālanga i le vāo New Zealand ma Samoa. Ia ai ia maua sina teimi fo i lele ia lava ia wal teimi le nei. So le e makua i e fiu a fo i e whaatali se teimi fo i lea moso visa fo i lea wau le sina whawhita uli tele lea ia. O le requirement lea i New Zealand. E a fo ngale e a fo i e online umai ia tau sanga. Mantua foi o aso ia sa o aka ko fai ka ko pepa i le official high commission o New Zealand i Samoa. Ia le la we maltutunga la na o le ko ise me fa penga. Na pauli mele o fai nei o e visa e fanga le e fai online. Ia o le tele o tātou tangata e le ai ni masini vo le computer le ai se internet vo le a vo e tala foi me nei. Ia le ki o fo ia ke le ia. Ia le whao ngā wha le tatauina. Hoi leo masini le malo. E o tātou tangata lai ia. Whasoso ni ai o lātou mātua ma inga le fia malanga i whapu. A le tāpā ina mai. E le malo New Zealand. Ka kou i mo mela leo le online le a foi le lautustal sanga. Ia o le mera ia a lafola ma le tau o mea ia. Ia e lafo po i oi New Zealand i oi malo New Zealand foi le ave i markupe me fa pena o fainga ta tele ia pela na sa no ia le fionga foi le tamai te palmia o le ravo lo talia ma lo fatara no ina pe ia le mata ma waisto manga o le afo yo ma waisto manga le malo o tātou tangata e anga i New Zealand ia e apo e free visa travel mo tātou tangata mo New Zealand tole fo manu malo ia o te noa le matua walo telefoni te mine mana ia le saunoanga le fionga le ata noa te sa na o whanongo mua fo i le visa le o saunoa iai ia le tamaita i pari mia. Ai umai fo le whamatalanga le visa. E pe na o tangata fo i longa. Na o tangata i longa fo i o tangata la ilo e o mato e o mai.
o matoe o pe o la o fai pisinisi e oi le la ye le visa le fa tal no te le lo la pe wa yai pe wa le ai ai na o fa no fo i le mele sa no ma ye le fionga la ta no tisa wa uma ona ave ai fa se a le fionga ta sili a doctor tu la epa i ta tau i le tama i ta i pare mia na ia fa tal no atu i a le ma lo fo ta sita fa tal no atu i ta sinta i le fa fai mo fie mai pe i Samoa na ona o tangata i apalai la tau pepa e fai le visa le anga i le tofu uma Samoa mani computer e le tofu uma fo i na sau noa i ala fionga te siri tato pokala o koe ngā mea ngā fa pe ngai kakau ngā oi fa karakara ngoa i pale mia ma tunu i fafo ia fa fai mo fie le pe ia le mesa ia i solo i tai o le ofisa e ave ye tar sanga matoe o mai nai lo le mele o le tau o le mamalo le atunu e su e ni penga ta fa ilangi e fai mai ai e ala tau tar sanga i visa ma fi wi fa tan ia le mea la le ya tatou de fa fonga mai mea nai le ye mol pale mia wala valo na o ina le ia wa so fa pene ma le lo fa le atunu fa fai ngo fi mea uma ma nei ia le tau ma fai ngā ale tamai tai pale mi o so fa vai so tu la fono ia ai se le mele ale tau so e san tai au o le tai au sili level tai au tu la lo le tau so fuanga i Samoa ma ia maua ma ngana le visa le ai i la tu le tato le visa le mai a Roni Samoa e fa mai o le visa o te le pusale sa o le visa le mena le ave lo ko inga lo visa na e lo to ina Israel ave lo tamama lo tina ma ia na ia visa io nei denga le fai mai o le visa ia o le visa ma ka okia le ke le o le ia visa nga fo ia la ko ia ngai la rola ia ko au fa le o e non ai fa inga le maro le tinu e se ko le fo o le kemio le asomaliu fa mo ia o le visa na mo lo sunga Roni ia aru lo fa ngai e avelo ko inga mo lo makua e o le asomaliu e o ka fa ia sala e lu por mele fa mai ia le fionga le tamai tai pale mia sori fa va sori tu la fon au te le wala ta te me te le twenga venga i no mana ia fo ile sa no anga ma vai nga hat ahi na ngala sa o ngat mai tai pale mia tai mi ia ai ata no pa tai da mo to fa mana tuina mai fo le mta opu o te tonu ana afa la wa te le ina mta opu le pe a ia da sa tato fa no ngai fo se sa no anga le fionga tai sidi ia li tele wana tau mawhainga lea sa whaale lea ai lo tato watunu wha pele o Samoa pe i se simta upu te fia sau noa i ai mau pelo wa manoa ia mau mai e fwoi tato tala fo ia whaafta ia e nu ia uta masalo ia na tato wanga i se loa ia male ia mata upu nei ia wai pia ona sau noa mo fwoi stemi tato whaatala noa ai ala tato wanga i loa i telefou ia ole nei fo i tai au ia o tatu telefou o le nei foi tae ao ia o le au inatu le whaaloa longa ia le sunga ia Miti Edwards ma ona alo i Melepone i Australia ia o le sunga ia Bowler Banks ma Sinalei Burton i Christchurch i New Zealand ia ai mese foi o fafangu le ala misa i Melepone i Australia o le tatu telefou o le nei aso Wa whaamania mai o pisa o te mai tei pārimia, wa amata nei o na whaataunu uina, te malanga inga i le vāo Samoa ma Israelu, e au noa mani visa, o lea wha moe, o le a mawhai ai, e tangata anu Samoa, o na nofo ai i Israelu mo le tasi le masina, a o tangata anu o Israelu e mawhai o na nofo i Samoa mo le iwa se puluaso, o le whaalinga mai lo pizza o le pārimia ua pete na i mateiti fo i whaalinga mua mai le tautanga e lua pe sepuluiva lea fo i na sauno ai le pārimia i le nā teimi tu i le epasa i lele mali le ngoi o lea ua mata pe malanga inga visa free i le vā o ia tunu e lua a o lea ua toi whaia fo i seisi o Israelu mai i Wellington e New Zealand.
ua whaamaonia fo'i e fia me o lo whaanga solo pia fo'i whiutana inga ma le tui pale mi o New Zealand Carmel Sepuloni i le mataupu o le visa free travel e mawhai ai o na malanga atu tangata nuu o Samoa i New Zealand ma whaapena ai fo'i ma tangata nuu New Zealand i Samoa e le ai se visa e manao mia. Ua manatu le fai pule o whale ata tolu ma o le whai lo tupi foi lea o le vanga paupu whai a le HRPP le pule rimoni ai afi o le mata upu le na talo sanga i le fai pule o le fast whātua tua i le atua Samoa o tasi lau timu ia wele se va ai malana lo ia e le mawhai ai o na malanga atu i fafo se e le mawhai ai o na malanga ia i fafo o te whainga e mawalalo ma wha vale valea. Saunoa ia le pule le mai o na whaia le wha ai unga a le wha masinonga e ta tala pea o na malanga uia i New Zealand i le aso e le mawhai o na sola ese ma ia wha pea mai ai e le mawhai o na solo esa ia sola ese o ia mai Samoa o na olona a inga e wha mautu Samoa o lo tari e foi tau lumanga o le lato wha masinonga i le whaamano le tu mawina o i la ua matui le epa, i le aso lua wha o le masina nei. O ana aseta uma o lo o i Samoa, marisi o iei au wala whaanei o na po, e wha o ngā e le wha masinonga, e whaia mai ei sana mōli mau i tua inga whaasanga i a teia, pe a whaatau nuu o na ilo iloina, ia ia mata upu i le wha masinonga. E lima se fulfitu a lima tamai tai leo na a wai se sauninga whaapitoa e na matanga luenga o leo ma le whare pui ma le ola toi pua ta ina nanafi o lea a o whainga e a o fiai le se fultasi tamai tai ai fast furono ia li i leo o le nei sauninga sa moli mawinga le to tele wo a inga ma o le to tele sa va ia le fia ma le whaafetai i le tua mo le latou galuega o le amanaʻiaina lea o le latou tautua i le atunuu ma le matagaluega o le sauniga foʻi la ananafi o se amataga fou foʻi lea mo i latou uma auā ua maua le tomai ma le malamalama mo avanoa e maululuga atu e faaogā ai le tomai i le galuega faaleoleo ua latou maua o le minista o le matagaluega le fau Harry Schuster na saunoa i le saunoaga autua le aso ma sa ave ai lana faafetai i le ʻaupāuu i le malo le ona saʻi ma le faapalepale ma lo latou finau i toʻatugā ma faafitauli o le galuega faaleoleo o le talapaʻi mo lenei taeao e toʻeufā ni tane o le afioaga o vaimoso ua taofia nei e leoleo i tuuaʻiga o le gaoi ma o loo faalia ai foʻi ma le popolenga o leo ona o le whaonga ai nai i ia soltulafono sa whaia nei alii whaonga ai masini whanei ana pō o le tangata matua o i lātou nei e whāsfulu walu tausanga le matua ma sa maua ai ni o loa sa ngā uia mai telefoi o nisi a o loa i nisi foi ngā uinga sa whaatino ina mua ma o loa ma salomi e foi o loa ngoi umalava ia o loa nei na maua i le whale o le alii. O le isi vaenga o lo māsalomia e whaono tausanga le matua, o le isi e tolu se fulu tausanga le matua, ma le isi e lua se fulu iwa tausanga lo lantou matua. O loa na maua mai i le whale o le alii le e whāwalu tausanga le matua, o laptops, e lua, o keyboards, earpods, PSP cards, flat screens, ma recorders, ma le ma le sala o iai ma kuala au ma vaila au amethamin ma maluana o le aso spitasi o le masina nei o apirila e vala au ina ai ia le mataupu a i latou nei i le whaamasinonga i molinuu. Tala na o le nei tai au whaafetai le whaafonga mai ia manuia tele le anga ia tu le tātou atunu ia i le whaaiunga o le vai aso whaamanatu inai le maliu ma le toe tu o le tātou wali i whaola ia o se tūlanga tātou te oli ma pia ai whaafetaia
whaafonga mai i le nei vaenga o le tātou tai au. Whaasoi foi ia. Malo, whaftai fo i la wafionga le ata noa le te sa, tu sa male momori mai o tala fau, i me o tupu le atupu tau tutupu mai si o tātou watunu wha pelepele o Samoa, tau ia ina ianga le leile atua pule pule tele mawapea lo soifua malo lo ina, tātou te whiloa i ai, wafo i le tautua ina o le mamado le atunu, whaafonga mai wale ngata i Samoa, a o tui fi o le nei ke lope o atu ia le malo se le o nanga le Mount Samoa o vi inga o le atua ma whaafonga mai ai le mamalu o tupu mai o le atunu ia amu ia fo o ia ata noa o lo taru sia pea o fai vai tangata uma ia ona o lau nganuenga tautua fai pea mo le mamalu o le atunu ia e manuia fo ine ia so i ona fuafuanga fai manuia le ese tai la wafionga mane ai faletua mane ai ngali tata toi felo ai foi i le aso sape apule at lo fale atua mo moli atu ia lo soifua ma so mato wola ia vatu le ava noi te fa to fa mai foi mai fa manuia mai le ese tai ai nga wo mai masan tata tau ma vai ai le mo ne yaso Partaia enu mo le ava noi le nei foi tai au la wafionga to le fua ia fa tai tele la foi mo le tātou wheso ta inga i le nei tae au, tātou whaasoa ko i nai nisi o mataupu, ia le li, o lo maua pe i tātou, ia le malosi, ia i whaatau nua i pēr, ia le longo ina puia li o le tātou o tino, i mea moni ma mea sao, o le finangalo moni ale na o le atua, ai mo le nei fo i tae au, ia whaamanuia le atua, fuafuanga umo le nei vai yaso, file mu o le vai yaso fa no o le vai yaso o le fia ia i le toe tu i le maliu ma le toe tu manu malolo tātou wali i whaola ia whapiana fo isa mātou manatu ia i le tāpua i ngalo tātou o tunu i so se tafo le nei lalolangi whaamanuia le atua i le tātou o tunu au tātou walo to po i whai ngā malolonga a lo fangia pea ma tau tua nā i le saunga le mu i ale tetele o le hawhewa ia i le tātou o tunu ia o kia po i o ia le tūlanga po i o nai tā whaunga mō le nei whai unga le vai aso ia me se fo i le tātou whanono ia lo fangia le atua ia le pule whaasoifua ia i le tātou o tunu ia e whaamanuia mai le atua e taulumanga uma o le nei aso o tātou iai ia ma le nei fo i whai unga le vai aso ia whapia nao na toi maua se awa noa le lei tātou te wheilo ia i le afiafi o le aso sā pe amatu iei le soifua ma le ola ia whaamarurua tu fo i se upo le tau tamani i lau whaafonga mai le nei tae au la fo i nu le ai ngā ia o le matou le matou au onanga le nā mai Samoa i le nei tae au wawa ia wato ulu fo i te munga o le nei aso ia o tūranga nā leo o lo mana o mia ona tole fo mai nu i o whailo ko pino velo tātou o tunu ule teimi le nei ia manuia fo i lua whaiwai le nei fo i aso tātou toe whailoa ai ia i le fiafi o le aso sā ai whaasoifuia ai nu ma tole fo mani manutele o le whaaponganga le tātou o tunu whaasoifuia. Soifuia tanoa te sa. Telefon e te fia saunoa le ala whai tātou pokalami. Ia leo to te dal matwasenga ia nganga masani lava tātou maftanga leo tu ora tātou maftanga le fionga le atanoa te sa ia fa pena fo ia na mo fo ia tātou se e seta nel lei ia fa tustusa fo ia i te e seta ia veierni e seta tātou te mawele alofa tu nor tātou di faola ia le lona maliu fa pena na o ina i tātou i talau tātou whalonglongo ai le fionga pa ia le atua tātou anga e tunga whaftai e nu whamanuia lava le seta ia te o tō uma lava e le mwhaina tō lau atu tō suafa a lau sila fia le atua tō suafa i lunga le tātou pokalame whamawina fo i eo mwhaina tusi mai lunga le tātou senga whaftai tere lava i nu manuia fo le seta. Mahalo whaftai whapena fo i whamanuia atu le seta i sunga i whawhia ngainga na i o lātou whalitua ia maninga nuenga fi tā fo i o le nei vai tau e mes fo i o nisi fo i o kalesia e mafuta whaatasi ia maua pēr le whealwhani tātou tau whaitalo leisi mo leisi ia whaamarusia i pēr le ola whaare whaatuatua i mes fo i le talo ma se tātou autunu Samoa ia maua se whai ngā malo e fia ia i le atua ma ia fisoasoani fo i le sori whaavai
ma le sori tulafono ina ia vave o le salamo ia faamanuia mai lea o le atua i le faiga malo ma manuia uma ai le tatou malo Samoa e pele ia tatou fai foʻi ua iai se upu a le tautamali i le faafofoga mai la foi nu e le aina ia ai ia manuia le eseta i matou autusitusi i luga o api o foliga faapele YouTube tapuaʻiga i maota malau a le mamalo le atunuu tono falefaigaluega o mafuta mai ai ua le saʻiliga o le manuia e me se foʻi le feoaʻiluga o le alatele femolimolitaʻi fanau ua ani o latou lumanaʻi manuia ia manuia tele lenei aso ia a tatou toe feiloaʻi le asotoonaʻi le itulae fitu le taeao pe apu le alofa le atua moli ai le toe soifua ma so matou ola o le toe talosaga le maota Samoa aua nei avea se manuki lou sa nei weekend ia fai o le pisi ia tele foʻi o le sala e maua ai faasoifua ia Samoa ma le maota Samoa viiga o le atua i sini o se talia